ngicela futhi ukuphinde ngithathe le thuba nginamukele officially la siqhubeka khona no part 2 sikhuluma ngokuhlobana komuntu nemvelo. But before siqale ngifisa ukuthi ngireview because ibaluleka kakhulu le topic and information enkulu. Ngifisa ukuthi ngenze nje i-review esheshayo ukuthi ngabe yini esayithinta last week. Number 1, ipoint elavela last week kwavela ukuthi abantu baqhamuka emanzini. So into yokuqala yemvelo yavela yini? Amanzi. Kwavela ukuthi abantu baqhamuka emanzini and abantu bokuqala baba se-South Africa kwahamba kwaze kwayofika ko-Ethiopia. Labo bantu kwavela futhi ukuthi kwakubantu abamnyama. Leyo ukuthi abantu babunjwa indoda yomlungu into engekho. Kwaphinda kwavela futhi ukuthi amanzi ewodwa ayakwazi ukwakha impilo. That is why kwesinye isikhathi wakubone emanzini even ngisho ko-Jojo tank uthola ukuthi kuneyilwane ezincanyana. Uthi yabona sekukhona iselesele. Uyibuza ukuthi hayibo leli selesele lingene kanjani ku-Jojo tank? Yini? It's because okay bengithi khona ophakamisayo. It's because amanzi ayakwazi ukulontuza uku-create impilo. Right? Kwaqhubeka futhi kwavela ukuthi abantu abokuqala abaphuma emanzini before kufika abantu kwabakhona izidalwa zamanzi. Lamanzi lawo ayevelaphi? Ayevela emkhathini noma kwinyanga. Inyanga iyona eyisource yokuthi kwagcina sekuba khona amanzi lapha emhlabeni. Then-ke emhlabeni kwabakhona izidalwa zamanzi. Kwaze kwadlala ngisho amavidiyo. Kulezi zidalwa kwavezwa ukuthi khona isidalwa okuyisona esisisekelo kakhulu ubaba ngibona elingashiwoko esingashiwo ngegama. Right? Kwase kwaba khona nezinye izidalwa including ama-dolphins ukuthi ama-dolphins they also play a crucial role ekutheni asinike ulwazi ne-information. Nezinye-ke izidalwa zaba khona njengontomfishi kanjalo kwaze kwahamba kwaze kwaba khona nabantu. Right? And labo bantu abokuqala babebizwa ngokuthi ama-homo sapiens basho njalo abelungu. Abantu umuntu silwane like kanjalo nje. So into leyo eyavela last week. And okunye futhi kwavela ukuthi njengoba kukhona izidalwa emanzini, lesidalwa okuyisona esikhulu kakhulu ubaba ngibona esiyinyoka kahle sisisekelo nakwezinye izinto zasemhlabeni ngoba ngisho ubuka imvelo, izilwane zinemsila. Ngisho ubuka izihlahla zimise okweshape yenyoka. Ngisho ubuka umuntu uqobo lwakhe, umuntu naye khona lento ekuthiwa ikhondalini. Ngicela ukushare nje iscreen. Nanso-ke. Ngisho nayi le nto le engathi amathambo le ekhuphukayo. If ususimbambo, ususingalo, ususe nemlenze. Le nto le i-shape like sort of like inyoka nansi futhi yavela ikhondalini. Okusho ukuthi nathi kahle so umfanekiso wayo inyoka ukona ukuthi besingekho aware. So inyoka iyona esidalwa esaba sikhulu noma esikhulu emhlabeni wasemanzini noma emanzini. So kuningi kwavela kwavela futhi ukuthi inyoka iyakwazi ukuthi isize ngokwe-wisdom, but thina safundisa ukuthi iyisitha kanti ayisona isitha. Thina asixabani nemvelo. So namhlanje-ke sizoqhubeka no part 2. Upart 2 uzalwe yini na? Uzalwe imibuzo. So sizophendula yona-ke imibuzo le eyabuzwa. So before siqale ngizocela ukuthatha leli thuba ukuthi ngi-introduce ubaba esimhlonipha kakhulu okuyena osicobelela ngolwazi. Ubaba uBhodi Muzi Duma odume kakhulu ku-TikTok ngelikaVuka Africa TV. Aphinde futhi na YouTube abe khona ngelikaVuka Africa TV. Mr Duma, siyakwamukela baba ngenkulu intokozo nenjabulo. Ninjani baba? Ngiyaphila ninjani? Ngibingelele nawo wonke umuntu okhona lapha kwi-meeting naseklasini. Cha, siyabonga nje ukuthi sibuyile futhi sahlangana njengoba sagcina sihlukanile sithembisene ukuthi sizokwenza upart 2.
Siyabonga ke ukuthi sesakwazi kuthenini sifike sizoqhubeka nawo upart 2. Ngiyabonga nje kakhulu iloko ebengiphakamisa kwamanje ukubonga. Yes. Hayi sabonga kakhulu sakwamukela baba sakwamukela. Siphinde futhi sisamukele bonke abathatha isikhathi sabo ukuthi bathamele kanye nathi ngenhloso ukuthi sithole ulwazi siye phambili. Ngale nje ngokuchitha isikhathi ngizoveza imibuzo eyavela last time. Umbuzo wokuqala khona ubaba uNtombela owabuza wathi nilithathaphi lolu lwazi olungaka. Mhlawumbe ngizofisa lapho mesikiduma ukuthi siqale ngakho nje lokho ukuthi mhlawumbe ulwazi ngabe kukhona la lifundelwa khona noma like luvelaphi lolu lwazi olungaka esikhuluma ngalo olujule kangaka oluhamba nelogic futhi as well othi ulibuka ubone ukuthi liyawakha umqondo ngoba phela into imikhulunywa kumele kube ukuthi iyawakha umqondo iyayenza isense ngendlela echazwa ngayo. So that was the first question, and then the second question kwabuzwa ngobungoma ukuthi ubungoma buyahlangana yini nemvelo, buyahlangana yini nomdali, buyahlangana yini nomuntu, ingabe bulungile yini noma abulungile yini noma kuyashiyana yini. That was the second question by Usisi Lindiwe. I'm not sure ukuthi ukhona yini kodwa nje that was the second question by Usisi Lindiwe. And then omunye umbuzo wabuza ngokuthi what are the 4 elements, kwabuza ngama elements ukuthi singene in detail about ama elements. And then okunye kwakuzochazwa ingaphakathi lomuntu ukuthi lihlobene kanjani nemvelo. Yeah, so bengizocela ukuthi ngithathele ithuba babuduma ngiphinde ngibuyisele kuwena izitambo siqhubeke nayo itopic yethu yanamhlanje. Ngiyabonga mhlonishwa, ngiyabonga kakhulu nongidlalela nje kamnandi wabaqala nje emumva nabafika bawutholile umqondo ukuthi siqale kephi saya kephi. Ngiyabonga nje ukuthi undlalele kamnandi kanje. Umbuzo wokuqala engizophendula ilo ukuthi lolu lwazi luqhamukaphi, uthathaphi lolu lwazi olungaka. Abantu abaningi beke bengibuze, baningi abantu abake bengibuze lo mbuzo. Ngasho ukuthi umuntu uma isuke efika emhlabeni usuke efumbethe ngeindlela ezihlukahlukene. So nami ngibe umuntu kanjalo naye ozalwe efumbethe iphiwo kodwa ebengasinakileke nokho ngisamncane kodwa nje besenzeka ngingasinaki ngoba ngikhula nje ngimncane ngi-experience kakhulu lempilo yakamoya. Njengoba siyake sisho ukuthi impilo yangampela ilese emoyeni la enyameni nakhona siyaphila kodwa impilo yangampela isemoyeni nomulele futhi awuphuphi yonke into oyenzayo ebusuku isuka yenzeka ngampela. Ingakho uthola ukuthi kunabantu abaphupha uthola ukuthi uyedwa kodwa aphuphe esesimeni sengathi babili. Uma evuka ekseni abone ukuthi isimo sami asikho right ngathi besibabili kodwa ngingedwa kodwa lento ibiyenzeka ngephupho. Okusho ukuthi yonke into esiyiphuphayo kusuke kuyinto yangampela leyo, hayi ukuthi kahle sisuke siphupha. So nami bengiba nento kanjalo ke ukuthi mangilele ngiyakhona ekuthenini ngiphile lempilo yasemoyeni ngokuvezela izinto eziningi. Kwenye inkathi ngibe umuntu oshiya isidumbu sami ngihambe ngiyophila, ngiphilileke endaweni eziningi. Ngiphilile nje ngaphansi komhlaba, bengihlala lapha ngaphansi komhlaba ke kuyaphilwa, sizwe sakithi ngaphansi komhlaba. Olwandle kuyaphilwa, ezibeni ngaphansi kuyaphilwa, kunemizi emihle futhi kakhulu eyisintu. Kunendawo eziningi la ngaphansi komhlaba. So ngiphilileke futhi khona isikhathi eside nje kakhulu la ngaphansi komhlaba. So bengithi mangilele ngisibona isidumbu sami ngishiya ngifike ngiyohlala lapha na bengihlaleke nezalukwazi ngihlale nje ngiphile impilo emnandi futhi. Yes, so angigcina ngayo ngokuthi ngiphile ngaphansi komhlaba even nasemoyeni. Bengumuntu obephupha endiza nakhona futhi bengiphila kwamanye amazwe ahlukahlukene. Boso kwenye inkathi ngumuntu ohamba mawa amambi kakhulu ngifike phezulu kunemizi ngiphile futhi lapho kuleyo mizi
Kodwa ngangaqondi ngalezo ikhathi ukuthi kwakuyimizi ekanjani. So bengikhula nje ngumuntu okanjalo ngisamncane ngoba nezidalwa futhi lezi engabonwa bengikwazi mina ekuthenini ngiyibone lezi idalwa lezi. So ngikhule ngumuntu okanjalo lezi zinto zakamoya bengi-experience kakhulu ngezinto eziningi. Astral projects yenzekile kakhulu so phupha ngindiza zonke lezi ibonakaliso lezi ezenzakala ebusuku ngiphila nakwamanye amazwe ukubona nezinye idalwa engabonwa ngamehlo so mina bengiyibona lokho ke ongikholele ekuthenini lesi siphiwo sami masiya ngokuqina ngibe umuntu ke ukubona into uma ungayi-understand uyako ube nokuyixoxa khona nje ngizowukha phezulu umlando wami ngoba mude kakhulu kodwa ngizothi nje kancane ngiyayixoxa ke kubantu ngoba kwakhona nje umuntu owayinyanga ekhona yomakhelwane nganginokuyixoxa nje iziphiwo ngoba akekho umuntu we-understand lento noma futhi owayekhola mangibatshela ukuthi hayibo ngiyaye kwenzeka into ekanjena ngiyaye ngiyimuntu ophilayo ebusuku kwezinye indawo lento leni yenzeka ngiyaphuma kwenzeka izinto ezikanje ayekho umuntu oyi-understand lento wayibona ngokuthi abantu nje ngikhulumela into engekho yabo so njengoba umuntu wakamoya ke bengiyaye ngimtsheneke emthayi mangilele ngimncane bekwenzeka into kanje nami nginokuphupha izinto ezikanje kanje kwasho ukuthi ke lo muntu engangimtshena ngatshena umuntu orongi owahamba isikhathi ke wesizama indlela zokuthi engithwebule ukuze ezokwazi ukuthatha umoya wami awusebenzisa ngendlela erong ilapho ekhona ke ngiqale lento yama spiritual wars ngoba kwakuzama lokho ngasinda ngiswetshulwa ngangathwebuleka ngaphunyuka ile ngiqale khona kukulizimpi ke eziningi zasemoyeni ngoba le astral projects ile ngi-experience kakhulu ke lapho sengiphuma emzimbeni ngilwa ngoba kuhambe ngalwa nezidalwa eziningi so lento yasemoyeni okuningi bengikade ngikuthola kanjalo yenzekile ke lento ngalwa izimpi zomkhathi nezidalwa nje eziningi ehlukahlukene cabanga ukuthi abantu bayazi makhulunywa ngemoya eminingi imoya eminingi isathanizim mina nginako uku-experience ngiyayazi kodwa hayi ngokuthi ngake ngaba yi-satanist abanye abantu ke ngeke ngibatshene nge-satanism ukuthi i-satanism yini isebenza kanjani bayitshene ukuthi hayi kusho ukuthi ngake ngaba yi-satanist kanti cha angikaze ngibe yi-satanist mina but ngilwe kakhulu nombuso wobumnyama because lo mbuso wobumnyama ungihlanganyelile ufuna ukuzothatha ilento lena umphefumulo wami befuna ukuthi ngisebenzele bona ngisebenzele uSathane ngingabi ngaphansi kombuso wokukhanya befuna ukuthwebula isiphiwo sami yabo so ngisindileke lapho ngasinda ngiswetshulwa inyanga ifuna ukungisebenzisa kwangenela izimpi zomkhathi ngasindwa futhi nakhona emoyeni le yobumnyama emoyeni ke yobumnyama angisindelanga mina ngasindiswa umoya ekesikhulume ngawo uthi uguqabadele owayiveza emhlabeni ngokuthiwa ushembe wona moya ke loyo wangisiza ke ekuthenini ngikwazi ekuthenini ezimpini zomkhathi ngilokhuze ngivikeleke cause bekunzima kakhulu ngoba ngalwa nezidalwa eziningi lento yeSatanism ke sizwe sakithi iyahlukana inezigaba nezitep za iya ngokuqina yabo so kuhambe kuhamba yaqina kakhulu kwagcina sekufika nje nezidalwa bayazazi abantu ezibizwa ngoma Dragolian oma Reptilian ngcine sengenzela imeeting mina emkhathini ngenxa yamandla ebengiphiwe wona okulwa hayi ukuthi bengi i-satanist no bengi against i-satanism yabo so ngagcina ngenzelwa ke i-meeting emkhathini so ila khona ekufike khona izalukwazi kumina nabantu abangasekho bathi ke hamba uye lapha yana kushembe uyena ozokuvikela ngoba wena emkhathini uyadingeka so ziningi izinto eziningi engi-experienceile nje ngokwasemkhathini iwona moya ke loyo owakwazi ekuthenini ungivikele sengithathwa sekhanjwa nami sengiyosetshenzwa kwafika wona ke then wagcina ungivikelileke kodwa ngizoyibamba lapho okwamanje cause umude kakhulu mina masuxoxa kodwa ngivamisile ukufaka lapha ku YouTube abantu abangilandela kakhulu bayawazi so izinto eziningi zi-experience kanjalo ke so uthema ungivikela lo moya lona kwase sekuhamba isikhathi la khona sengifundiswa khona ke ngezinto ezithinta umhlaba kuphakama imoya eminingi ke kumina ebengifundisa ngempilo ukuthi impilo yini i-operator kanjani yabona nje mina ngifundisa izinto eziningi ke ebezi strange nokho ngijule ngimncane ke mina beyithi mangitshena abantu bethuka bonke abantu wena umncane kangaka wajula kanje kwenzakalani ngempilo yakho yabo ngoba manje bona bebenga understand yabo mina bengifundisa izinto ezijulile ebusuku yabo uthole ukuthi uma ngiphaphama la ngingani ngikhula vele ngi straight
bona ba-understand bayibonela ingane nje eyisinokwe yabo ingafuni ukuthatha lo shuni lo wale ngane izokhula konke lokho yabo mina bengikhule ngumuntu obeyisinoko kodwa bengifundisa izinto ezijulile kakhulu ebusuku so bekuphakama imoya ke ehlukahlukene eminingi imoya iphakamileyo emvelo ebenkade ngifundisa izinto eziningi ezihlukahlukene ezithinta umhlaba ezithinta impilo ngibonile izinto eziningi ezithinta nje umoya so impilo yami ibe kanjalo ke so ulwazi oluningi benkade ngilithola emoyeni okuningi nje kakhulu bekade ngi-experience ngikuthola emoyeni ngiyakwazi so injalo ke istory sami ulwazi oluningi benkade ngifundiswa imoya ehlukahlukene nasemhlabeni ke bekukhona lokho ebenkade ngikuthola nakhona kodwa okuningi kakhulu bengifunda ngifundiswa emoyeni ukuthi kuyini umhlaba yonke into ngifundiswa kufanele ngiyiphathe kanjani isathanism isebenza kanjani kuzofanele ukuthi ngivikeni kangokuthi nje mina bengumuntu obeyithandela ukufaka ama-chain ngakhunyiswa yonke lonto kwathi into yesathanism ngahamba ngangithi kahle ngiyayithatha lento yama-chain ngithi angithinte nayo ngoba ukhona wake abakevamise ukuphikisana ngayo ukuthi lento yama-chain iyini nalento yensimbi kuthini yini mina ngakhunyiswa lonto ngathi ngoba ngangiwathanda kakhulu ama-chain ngathi uma ngiyithatha ngithi ngiyophisana ngawo ngoba phela ngangiwathenge ngemali ngase sengithethiswa kwathiwa lento lena ngiyithatha kanjani into yobumnyama ngiyinikeza omunye umuntu angigqibe ngase sengiyayigqiba so ziningi izinto ebengiyekiswa zona ngifundiswa zona nokuthi usathane ukwazi ukuconnecta ngani angigadeni yabo umhlaba usebenza kuningi ke ngikhulume na ku TikTok ngitshena abantu ngama TV ukuthi asebenza kanjani imoya eminingi ngibatha imisi so experience yami ke ngesathanism ikanjalo nangezinye izinto ke eziningi zikanjalo ke yiloko kuphela ebengakudlulisa nje ebengachaza ngami ngibuye ke ngizochaza mayelana nombuzo sesingene embuzweni miningi ke imibuzo esitholile ngokudlule kwawukuthi isikhathi siyashoda kakhulu saphoqa kwaphoqa ukuthi ke kwenzeke lo part 2 na ke njengoba ngizoqhubeka manje ngichaze wona lo mbuzo ke lo ngiyawukhumbula nje lokuqala njengoba eseshilo umhlonishwa ukuthi ubungoma buyini ngabe umngoma kuumoya olungile noma kuumoya ungalungile yini wona ithini indaba yomngoma omunye ukhulume umbuzo wayesethinta ama-element aphila kuthina ngaphakathi ukuthi uma nithi nina abantu baqhamuka emanzini pho manje kwenzeka kanjani umhlabathi sihlangana kanjani nawo njengoba phela lesa story lesana esilivezile iqiniso ukuthi asikaze saba khona abantu baqhamuka emanzini kuthinta umhlabathi kanti nathi vele umhlabathi ukulokhuza ukungcwatsha kwethu ke kuthinta umhlabathi sizokuchaza ke futhi nalokho kodwa ngizoqale ngiphenduleke lo mbuzo lona wobungoma ukuthi ngabe ubungoma buyini cause ngampela abantu abaningi bayaphikisana abanye bathi ubungoma bubudemoni abanye bathi moya yobumnyama ngike ngakuveza ke kancane kulokho okudlule ngasho ukuthi ubungoma kahle u70 ku100% singasho sithi umoya okuyiwona oqondile u70 or 20% manje okunye konke sekunakele so ngizoqhubeka lapho ngichaze ngoba mhlambe khona uyibuzile ukuthi awu usho kanjani zingaki izangoma wena emhlabeni wena uzothi umoya oright u70% or 80% u20% iwona moya right ke wona moya right njalo lo 20% 70% umoya leyo ongeyona imoya yeqiniso usho kanjani asiqale sichaze kubungoma okweqiniso ukuthi kubuyini kona ubungoma ngingakachaza ubungoma kufanele ngiqale ngichaze ngokuma komhlaba ngokwe hierarchy yethu yalana eAfrika lana eAfrika besike sifike sibe nedalwa engeke ngikhulume ngawo okuwomveli kuqala osomandla zonke isidalwa omlenze munye esiye sibe nazo ngoba umlando wethu thina uqala le kumfihlakalo njengoba siye sichazeke udlulele ngale inkosazane nelangeni qhamukele idalwa lezi zonke lana ke ngaphansi kwalezi idalwa leAfrika besifike sibe nabantu ababizwa ngokuthiwa izithunya njengoba ngeke ngachaza ngesonto edlule njengoba ngize ngakhuluma ngezithunya zezwe abantu ababevusa isizwe leso bezoqoqa abantu so la eAfrika besiqale sibe nabantu beyithunywa ngoba isekelo sethu thina siyazi ukuthi ke kube yilanga nenyanga yes so sasifike sibe nabantu beyithunywa labo bantu beyithunywa ba representa kakhulu ile moya lena yelanga abantu beyithunywa mangikhuluma ngabantu beyithunywa abantu abangawuthinti inhlobo umuthi
or ngithi abagxilile mabelapha or bethandaza abagxilile bona ekusebenziseni umuthi like ngilinganise njengamaNazaretha amaNazaretha afola ngaphansi kwesithunywa njengoba kwafika ubabamkhulu umqali wendlela ethunywe uzobuyisa isizwe embathwe imimoya eyayiqhamuka laphayana emkhathini ngoba kuyazi sonke ukuthi uShembe umoya womkhathi njengoba abantu bazike nomlando abanye ukuthi uShembe wafika kanjani mhlambe ngelinye ilanga umhlonishwa abathanda ukwazi bayotshenwa cause baningi abantu futhi abake bedideke mhlawumbe uyosho ukuthi ngoba abanye abantu bayitshena ukuthi makuthiwa Shembe isibongo kanti manje isibongo kwakuwumntungi kaKhumayo kodwa uShembe kwakuyigama lomoya oqhamuka emkhathini esiyesikhulume ngawo kakhulu so mhlambe ngelilanga abantu abadidekayo usuyobacacisela ya kodwa uShembe ke umoya loyo womkhathi so ikanjalo ke uNazaretha bona qhamuka ke ngaphansi ke kwelento lena komoya womkhathi so thina sifola ngaphansi kwethunya bonke abantu abamaNazaretha njini ingakho besebenzisa kakhulu amanzi ingakho besebenzisa umthandazo namanzi nabanye ke akubona amaNazaretha kuphela bakhona nabantu ababathandazi abasebenzisa amanzi besebenzisa kodwa ukulapha kwethu nje abanye basebenzisa ukuthi bayathandaza abanye bayiyoni abanye bayini ngaphansi kwenkolo kodwa abantu laba abafola ngaphansi kwethunywa okuwabantu laba abasebenzisa amanzi okuqala esasinako la eAfrika bese sesizoba nokwesibili ke ulombuzo obuziwe lenguchaza ukuthi mangifuna ukuchaza into ke ngifuna ukuyiqala le kude empandeni ngiveze yonke bese sesizoba nabesibili futhi okuya abantu labo abarepresentwa yini inyanga ke siyayazi sonke sesichazile ukuthi yona iqhamuka ngale irepresent umuntu wesifazane sesichazileke ilento lena ilanga ukuthi lona li representa ubaba njengoba ke kuthiwe sinzalo yelanga so abantu ke bona aba representwa kakhulu inyanga ke kube abantu bempande ngokwemvelo angikuphinde futhi lokho abantu bempande ngokwemvelo representwa yini lo moya urepresentwa inyanga abantu abalaphayo ngokweqiniso abangangenwanga imimoya akusho ukuthi umuntu umeyinyanga uyidemoni sishiyo ukuthi kwaba nemoya emibe yagcina ingenile kodwa kwakuyinto yemvelo lena ngoba ngaphansi kwehierarchy yenyanga or ingala la inyangeni sifike sibe nani sifike sibe noMadagayi umama uGaye umama womhlabathi angani umhlabathi lo urepresent umuntu wesifazane futhi njengoba siyake siuchaza umlande ukuthi siyatshala ngumawethu uyasondla ngokudla umhlaba nje urepresent umuntu wesifazane sona ke labantu ke laba abayinyanga izangoma umoya abadonsa ngawo kakhulu bona basebenzisa lo moya lona wenyanga ngokwemvelo ngisho abantu laba bemvelo mina hayi ngoba sekhayijeke imimoya basebenzisa kakhulu ke lo moya ke bona labo bantu basebenzisa kakhulu impande njengoba phela umhlaba urepresent umuntu wesifazane ngalena ezithunyweni sithe basebenzisani umthandazo namanzi ngalana laba bempande izangoma ngoba ngokwe hierarchy siyasifike sibe nenyanga bese siba nani nohlaka bese siba nogobela nesangoma sibe nani neyingedla ngokuhlukahlukana nje kwakho bonke labo abantu bempandeke labo abagxilile kakhulu kodwa kuyenzeka ukuthi umuntu axube akunalutho futhi lo kusayibalance kodwa labo bantu basuke kuabantu bempande balapha ngempandeke labo umuthi laba bangalena umthandazo namanzi laba bangala bavame kakhulu ukusebenzisa impande so engizama ukuveza kahle eAfrika sahlukene kabili ukhona ababelapha ngempande bengagxilile emanzini bese sekuzoba khona abalapha ngamanzi abasebenzisa kakhulu amanzi ungabe ukuthandaza ngabe ukulapha njengoba sengikhulumile ngathi amaNazaretha nawo futhi asebenzisa umthandazo kakhulu namanzi aqhamuka ngaphansi afola ngaphansi futhi njengoba sazi ukuthi uShembe umoya womkhathi yebo masikhuluma ke ngezangoma sikhuluma ngomoya wemvelo loyo okade urepresentwa inyanga bonke inyanga eyona bona abasebenzisa impande yes bona ngicabanga ukuthi bayuthola umehluko abantu bakithi ukuthi okwethu kwakade kumi kanjani so le moya lena yonke konke okwethu kwakade kungcwele ngoba abantu babengabulali uma kukhulunywa ngesangoma kwakhulunywa ngomuntu owayelapha kuphela wayengawuphathi umuthi omubi wayengayenzi futhi intembi njengoba sekwenzeka namhlanje masikhuluma ngenyanga
sasikhuluma nomuntu owayesiza abantu ephilisa abantu. Wayengawuphathi umtho omubi, wayengayenzi intembi. So masikhuluma ngalabantu bonke engikhuluma ngabo labantu bempande. Impande babeyisebenzisa ngendlela eqondile, beyihlonipha futhi umhlaba bayohlonipha. Nomuthi futhi bebeuhlonipha mabezowukha beqale bewulokhuze bekhulume becele bebuye futhi umhlaba nje bebewuhlonipha noma ngakuthiwa uyomba imithi ehlathini ube nama rituals aqala wenze kuqala bese semba umuthi ke. Hayi namhlanje ubona abantu nje sebevele bangela ehlathini umkhakha umuthi ashaya isihlahla ashaye noma ikanje bekunomgomo ukuthi isihlahla sishaba kanjani iluphi uhlangothi ngoba isihlahla akufanele ushaye sonke usiqede ngoba uyasibulala ususibulela isihlahla kanti naso siyaphila sazongena lapho yonke imvelo ekhona iyaphila. Uma uzoshaya ke wena isihlahla sokusigubuzele ufana nokuthi ususibulele sayasishawa kwi direction elokhuzile eyodwa ilanga le opposite isihlahla lena opposite nelanga. So kwakunemgomo yobungcwele nenhlonipho eyayibekiwe ngalezo ikhathi. Behloniphani imvelo, behlonipha ini, behlonipha futhi nokulunga, bengawusebenzisi intembi, bengadlali ngabantu, bengagebengi abantu. So kwakuumoya wemvelo loyo. Kwahamba ke isikhathi ngenxa yokuthi umoya okhona lemhlabeni sonke isisekelo somuntu sihlukene kabili kuno positive no negative. Kwafika isikhathi la kungena khona imimoya okuyiyona eyagcina hijackile abantu njengoba uyakubone namhlanje sekukhona abantu abayizangoma ababulalayo. Kodwa yayingekho leyonto kwakuwukuda kuyinto eqondile futhi eyayiyinhle ingayona ubudimoni. Kodwa iqale ukuthi iyoneke ngoba sekuphakama lemoya yobumnyama. Yebo okuyiyona ke yagcina isiyenzisa abantu into ezimbi sebeyabulala bayathakatha babashaya amazulu baganga ngemvelo benza izithwalo. Umuntu thina wayelapha esiza abantu ehlonipha imvelo. Lo owayebulala wayenemgomo wakhe negama lakhe ayi umthakathi loyo futhi ke abathakathi la eAfrika babebulawa. Wayengabulawa umuntu engavumelekile ukubulawa umuntu kodwa umthakathi kwakuvumelekile ukuthi abulale yena umthakathi. So thina ke sasinabathakathi bebulawa kodwa wayengafuneki umthakathi endaweni wayibulawa umthakathi. Angani uyabona umehluko isikhathi sakudala nesamanje ngifuna ukuyihlukanisa kahle lento. Namhlanje sihlonipha abantu aba-advertise izigubhu. Namhlanje sihlonipha abantu abakutshena kahle ukuthi bakhuluma ngezinto ezimbi zodwa kodwa abantu babahlonipha bathi inyanga abanye babize ngodokotela bathi odoctor iza umuntu omthakathi. Cause lokho kwethu kwakade kuqondile lento ifike yanakala lapho ke ngoba kuhamba iyoneka kwasesengena imoya yobumnyama yisi sihijacka lobuhle lokuba seAfrika bemvelo kobunyanga kokusiza abantu ubungoma bokusiza abantu kwa hijack imoya yobumnyama abantu basebengcolisa umhlaba basebengcolisa izwe. So mina ngiki imoya eya attacker engengikwazi ukungena kuyona cause ngenxa yesikhathi ukuthi kwakuyipi lo moya kodwa umhlaba umelwe imoya emibili ngaso sonke isikhathi. Uma unesiphiwo onikezwa sona kunobumnyama okuzokulandela vele wena kufanele uqineke ungawuvumeli lobo bumnyama njengoba sisho ukuthi nathi sizalwe neziphiwo kodwa umoya wobumnyama uzamile ukusi-attacker wagcina uhluleka. So impilo kanjalo isiphiwo onikezwa sona azi ukuthi kuzophama nomoya wobumnyama ufuna ukuzokudeceive thola ukuthi usuyasebenza wena usuwenza into ezimbi kanti akufanele ukuthi kwenzeke kanjalo. So njengamanje ke imoya esikhona isiphakamile akuseyona imoya eqondile. So nabaprofeti abaphakamile bafike bakuveza lokho bakusho ukuthi hayi umoya ethile nethile yona ayilungile. Umoya othile kanje njengoba nobabamkhulu umqali wendlela wafika kwakusho lokho ukuthi hayi ukhona umoya okuyiwona wona then leminye imoya waze wayimenshina waze wayibhala futhi ukuthi yipi lelungile yipi engalungile. Bayayazi abantu abayaziyo kodwa ke azange asagxeke konke njengoba sekwenzeka Nkosi yami namhlanje sengike ngiphatheke kabuhlungu abantu abangenalo ulwazi ngokuphelele begxeka bethi hayi indaba yomngoma ubudimo abantu abenza lonto kwaba ama Europeans ngeBhayibheli nakhona bezosidukisa futhi yonke into ke bona bebethi idemoni kanti manje kuhlukene imoya nobabamkhulu umqali wendlela mefika akazange azasho ukuthi konke kungcolile. Waze walinganisa ngesangoma esathwa semanzini wazi isangoma leso clean kakhulu yabo angisho ukuthi ezinye azikho clean kodwa ngizama ukulinganisa ukuthi wawukhethe imoya angithi uyabo
hayi ukuthi wafike wagxeka konke njengoba namhlanje sekwenzeka sithina sesigxeka konke angani yabo ngoba vele wayivele understanda lokuthi kukhona kwemvelo kodwa sekunakele sehijackwe yimimoya wahamba okwakuyithwalo zokhokho nobaba mkhulu bethu zasendulo ezaphenduka ke sayiphendula imdliwa kwakuyithwalo zangena seyihijack uthola ukuthi omunye umuntu uzoba nesiphiwo afuna ukueda athwala anenezela yabo yagcina yoneka ke lento njengamanje ubone namhlanje sekuphakama lezo zinto ezikanjalo yingakho ke kubalekile ukuthi noma ngakuthiwa uphupha inyoka kufanele uyibuke le nyoka iyisima kanjani ngoba ithongo seningcolile manje zikhona inyoka okufanele uyiphuphe kodwa mawuyiphupha lezi nyoka lezi azirepresent intembi zisa kahle azilwi nawe bese sekuzoba khona ezizophakama ngobubi kuwena zirepresentani zona zirepresenta ithwalo uyabona futhi noma ubona isibone ukuthi hayi yabona ke lo moya umoya ongcolile loyo angani uyabo so ihlukana kanjalo lento leni kukhona okuhle nokubi kodwa umaka ezibonakalisweni so engizama ukusho ukuthi abantu abangasabi konke njengoba abantu sebesaba yonke into uma kwaphupha inyoka nje idemoni into engcolile hawu usathani kanti kwakungenjalo wawukhona umoya oright nomoya wrong angani uyabo kufanele ubuke mawuyiphupha into ukuthi iza kanjani izokwenzani le nyoka yabo hayi ukuthi yonke into isubdemon njengoba sebesho namhlanje abantu nokwakungenjalo imoya lena yayikhona eyemvelo eyirepresentwa yini inyanga abantu bempande bese sesizoba nabaye futhi abantu beyithunywa ababesebenza ngamanzi ngomthandazo kodwa ke kwakubuye kuqhubeke futhi akulona futhi iphutha lokho makusuke kuqhubile kusayibalance angani uyabo so engakusho ke iloko ngobungoma bengimcacisela ngoba ngibonile naye indlela abuze ngayo ngesonto elidlule unalo ubizwano oluthile kodwa manje usabambelele kuloko ukuthi hayi ubudimoni into edalwe ngisho njalo ingoba uze wakhuluma indlondlo enhle bathi kuthiwa nginendlondlo enhle angani uyabo uze wangibuza lokho ingakuyabona ukuthi khona lesi siphiwo lesi naloko akakubona emelele ebusuku naloko akakuthole kodwa manje uyasaba akayiqondi lento ngobani sifundise ekuthenini lezi zinto zamademoni zonke kanti kwakade kungenjalo makuthiwa sikhuluma iqiniso elomile nkwe ngiyazi ukuthi lokho engikushoyo baningi abantu abazongichallenge bathi ngikhuluma into engekho ayikho amademoni yonke lezi zinto lezi abaze bangikhothele namavesi eBhayibhelini uthi iBhayibheli ligxeka konke iBhayibheli phela vele linjalo ligxeka yonke into alihlukanisi ingakho ngisho ukuthi kwasaze zasizwa abaprofeti abafike bona baliveza iqiniso bahlukanisa but namhlanje abantu abaningi abakwazi ke lokho futhi ingakho uyakuthole nabanye abantu bephakama bese begxeka nje yonke into kube yimbi nje yonke into mina ngahlushwa kakhulu inyanga mina yangihlupha inyanga okugcina kodwa angeke ngize ngisho ukuthi inyanga zonke ziyabheda ngoba nakho mina ngahlushwa inyanga akuyona inyanga yangihlupha mina kahlushwa umthakathi ngoba ayikho inyanga eyenza intembi eAfrica asinayo umthakathi loyo kodwa sinani sinomuntu owenza into eqondile ohloniphayo imvelo ongayenza intembi komunye umuntu inyanga ke leyo umuntu wemvelo loyo yabo so ngeke ngikwazi ukuthi ke bese ngixeka ngoba nakho kwakhona eyangihlupha bese ngithi hayi indaba yenyanga idemoni no ayisebenzi kanjalo impilo kukhona okuright kukhona okwrong so thina siyayihluleke ke ukuhlukanisa cabanga ukuthi ke uzophenduleka kukhona isandla engisibonayo siphakama lana ngiyacela ukuthi ngimthathe ngizovala imic la ngakumina okay no problem siyabonga baba no hayi imina kule osanda ukufakaza ngayo kusho ukuthi nje kahle kuyacaca ukuthi kunemoya emibili umoya wokukhanya umoya obumnyama njengoba la kumuntu kukhona imoya emibili bathi izangoma ilezi ezibusa umoya wokukhanya right number 1 okwesibili kumele zincike kakhulu kwimvelo kakhulukazi for example isangoma noma inyanga kwimpande because abanye abantu kuye kube nzima ukuthi ahlukanise phakathi kwempande nomuthi umuthi nempande into ezimbili lezo for example umuthi khona istory engengizithiwa kunomuntu owathi ehamba enyangeni wafica wabona umdlwane uhamba nendlebe esikiwe uthi lo muntu wabuza ukuthi lo mdlwane lo osikiwe yindaba usikwe indlebe kanje yathi inyanga hayi le ndlebe ngisikele ukuthi ngihlanganise ngenzele wena umuthi ke lo ngoba nusuku usunongcola kodwa impande ayingcolisi as umuntu ngisho naseBhayibhelini kukhona la kubhalwe khona kuthiwani
izimpukane zenza umuthi ukuthi angazi ube muncu, kodwa uyabona ukuthi umuthi usuke usunezinto ezingcolile, kodwa impande ayiphambani ngoba iyimvelo. Bengifisa ukufakazela nje lapho kuleyo ngoma nenyanga ezwede. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu ngokuthi uyicacise. Yabona ke usuyibeke nje yacaca yaso ubala mawusho ukuthi umhlaba uhlukene kabili, good and bad, kodwa kufanele ufocus kuloko okuhle, hayi lokumisa izinto ezilokozile esingcolile, ngoba izona izinto ke lezo kusuke sekuqale sengene imoya yobumnyama. Yebo ngiyabonga. Ngicabanga ukuthi uphendulekile kulo mbuzo. Angazi noma ngiqhubeke or sibuye sidede ithuba, singabe sesiba ogombela kwesabo. Asilidede ithuba mhlambe mabe khona abafisayo or naye ukuthi mhlambe khona la isala khona uma ukuthi useyifikile ukhona ngaphandle ke mengekho, kodwa mabe khona nabanye banga mhlambe singezwa nakubona mhlambe sidede lelo thuba, singabe sisamba kakhulu khona sodlulela kokunye. Okay, no problem. No, ngicela ukuthi ngilidede ithuba for imibuzo, noma mhlawumbe ufisa uku-add noma mhlawumbe ufisa ukukhomenta. Nanti ithuba livulekile. Ngabe mhlawumbe ukhona ofisa ukuthi akhomente, angaphakamisa nje isandla kule icon enama-dot awu-3, uzosithola lapho isandla sokuphakamisa. Any questions? Going once? Okay. Going twice? Oh, okay, khona isandla siphakamayo. Yes baba Mr. Ntombela. The floor is yours baba. Ngasibona isandla. Angibingelele ngani kwethu. Kuseyima umdidito kaNtombela eScience. Cha, sengiyizwe kahle le nicacisa ngani kwethu emoya. Imoya emihle nemoya emibi. Imvamisa yakhona ukuvama ukuthi le moya emibi ifanise nomoya omuhle ukuze uyimukele. Ayiqhamuki nje imoya emibi ngoba iyazi ukuyemukela, kodwa ifanisa nemoya emihle bese uyethemba uyimukele. Ingakho kukhona abantu othi bayizangoma bese ungabe bikho umehlo phakathi kwesangoma esinomoya omuhle nomoya omubi, usibona ngezenzo. Okunye ebengifisa ukubuza, kwenziwa yini lapho mathungelwe yidlozi lomoya womngoma eyothwasa abuye lapho bese ebomphuphe nje lo muntu engabhule ngezinto bese uvaliwe, kodwa sekufilwa neningi thwala umuntu uyaphothula kwenziwa yonke into. Usevalwa yini phela mangabe kuyithonga la kubele imngenile ngoba phela lona kufanele imvikele, lona lifaka imliyaye loba nisho nje namhlanje ayisekho izangoma ezilanda inyoka emanzi, zonke sevele phathi imphako igibela amathe ziyothwasa. Manje ke le mimoya ke ibuye isicake lapho ke thina ukuthi usevalwa yini lo mawuthi isiphiwo sakhe lesi. Uma umuntu akade efunda esikoleni nale moya yomngoma ingena ingane ezincane, uyithola umuntu ebekade useyizangoma usebhemana nokwayo uphuzana notshwala uyaqoma futhi enjalo nje. Kanti phela phela lezi zinto zaseBhoba nje nisho ukuthi zidinga inhlanzeko lezi zinto lezi nobungcwele. Ngabe mhlambe yiyo le moya emibe zenza amadlo sibesembe ngaba abantu bebe izangoma lezi eziyimphupho. Okay, no problem. Sabonga kakhulu Mr. Ntombela. Mr. Ntombela uyabuza lapho ukuthi ngabe kwenziwa yini ukuthi athi umuntu mesebuya bese kuyashintsha, ngabe kusebenzeka ngendlela okuyiyona. Mhlawumbe Mr. Duma, kuthini ukuphefumula kwakho ngala? Ngiyabonga ukuphendula nje ngokucacile. Yebo, ke kusuke kuyiyona le moya yobumnyama. Kwenye inkathi ke kwenzeka ukuthi akuwona umoya wobumnyama, uhambe evele enaso isiphiwo, kodwa manje isiphiwo sakhe sifike samanipulatewa la ade yekhona. Kuyenzeka futhi nalokuthi uthole umuntu unasi isiphiwo, kodwa manje naye akazange azajule kahle ekuthenini athola umuntu azomsiza ngendlela eproper, ngoba khumbula ukuthi kuqala uma kuukuthi isangoma besihamba siyothwasa besingayiyeli sona, besithathwa siphuphe lapho sibese sekwenye inkathi sibone sesilapho besingazenzeli ngendlela yaso. Namhlanje abantu abaningi bazenzela ngendlela yabo. Kwenye inkathi uthola ukuthi bengafanele nalokuthi athwase uzoya kumuntu oyisigebengu nje vele
bese mtshena ukuthi hayi kufanele uthwase mhlawumbe bekufanele idlela into enjengomagobongo kanje ayigezele yabo ubiyena geze yabo ida yena vele amthatha amfake ngenxa yokuthi ufuna ukuba namathwasa amaningi yabo. So ihlukene kaningi igabe eziningi lento ukuthi yenzeka kanjani. So kuyenzeka ukuthi kube uyena ungalindi kwethu okunye kuyasifaka futhi kuleyo nkinga leyo. So lokuthi yebo umuntu unasi isiphiwo kodwa kufanele yonke into ihambe ngegaba yena bese yatatazela agcine seyendaweni errong afika abe nenkinga. Kanti manje yonke into la ithongweni iyalindwa. Uzukhonjiswe lowo muntu loyo uma kuukuthi lowo muntu futhi useqala uganga abakuyeka abantu abadala uma kuukuthi into yakho uyihambisa ngohlelo lwakhona bayakubalekisa kulowo muntu basheshe bemveza ukuthi ungcolile. So yonke into icontrol abantu abangasekho. But manje thina sesiye sifuna ukuthi sizenzele ngendlela yethu nabantu bethu uyabo. Kwenye inkathi nalabo bantu labo kanti vele bagangile bese bemanipulate izinto eziningi uthola ukuthi umuntu benesiphiwo abuye ngoba sekuphelile. So akubi moya yobumnyama yodwa kumuntu kodwa kuye kwenzeke kwenye inkathi uthola ukuthi kuba isimo esikanjalo kodwa kwabanye kuyaba futhi ukuthi kuphakeme yona lemoya yobumnyama. Okay angazi ngathi khona izandla impela eziphakamile zu2 I think I follow up Mr. Ntombela. Mr. Ntombela, the floor is yours, Baba. Then bese kulandela Mr. Mnyandu. Mr. Ntombela. Ngiyabonga futhi follow up impela cha okunye bengithi mhlawumbe lapha ngiyazi umfowethu uyayiphendula kahle lento kodwa khona la nemoya le kuthiwa ngamandawe ngamandiki okuthiwa umuntu uthiwa akagana kahle bayeganisele emoya ukuthi mhlawumbe engaba nayo impendulo yalokho okunye khona omunye enye indawo engangena lapha kuthiwa umunye oyisangoma uthi lo muntu wayeyiwele owesifazane lo muntu useganile manje uthi iwele lakhe lelashonayo imfuna ukuthi agane enye indoda futhi afunda abe namadoda amathathu eyedwa ukuthi uma ngabe kuyilowo moyo njalo phela ngazi ukuthi kwelamathongo mabe kunento ezohlisa abantu abaphilayo kubayahlangana beumndeni bexoxe bevumelane bese bekhani bethi ke asihambise kusibanibani ke lokho njengoba lathi mase imndeni ephilayo siye sixoxe into sivumelana ngabe sithi ayenziwe usibanibani manje lo wanqa ukuthi mayethi yena unomuntu amthandayo kodwa mawuthanda omunye umuntu ngenxa ukuthi iwele lakhe lashonayo ifuna aqome enye indoda ebeleganile lo musumo kanjani lokho kwamandawo namandiki okuthiwa kuyaganiswa bese uba ke lo muntu ukuthola ukuthi uyisangoma kodwa manje uthiwa yini iwele lakhe lithi akaphinde futhi abe nenye indoda phewalena nayo indoda. Okay ngizocela mhlawumbe babuduma simane siu-answer nje manje umbuzo lo because ngibalekela ukuthi ingabi iminingi mhlawumbe kutheni uphefumula baba kule yamandiki namandanga. Uma sizokhuluma ngemimoya angeke ngize ngithinte mina amagamazo cause into ngiyengithanda ukuyiphendula ngobuchule ngempela. Uma sizokhuluma ngemimoya kukhona abantu abangasekho uthola ukuthi lento yenzeka kanje uzothola ukuthi wayephila emhlabeni ebese enesiphiwo kodwa manje wasebenzisa mhlawumbe uthola ukuthi wagcina ethwalile waeda ngenyoka or mhlambe ngenyoka le esebenzisa ngendlela yobumnyama ezama ukuboost isiphiwo sakhe. Kwenye inkathi umuntu omunye wasebenzisa umkhovu ziningi izinto abantu abayisebenzisayo uma sebenza lonto leyo ekanja uthola ukuthi omunye wenza iphutha impela ubelapha kodwa waganga la nelokhuzeni indlela lapha ngayo ongcolisa umsebenzi. So zonke ke lezo zinto lezo yayikhambe bese zibangela inkinga uma seyiphakama kulaba abaphilayo njengamanje. Sengena le nto ke ithola ukuthi umuntu uyedwa so asekufanele aganiswe nabantu abawu3 akekho umuntu ngokuphila komuntu ukuthi ngenziwa leyo nto sekuyimoya ke leyo esikiphakama sekuyimoya yobumnyama ke leyo angani uyabo. So kuningi okunakele vele kwasendulo so mayisibuya lento lokungcola kuyabuya futhi nako. So kuyenzeka futhi ke naloko ikona engachaza mina ukuthi kunane moya futhi yomdliwa kwenye inkathi like ngilunganise njengomuntu osukelande osebenza ngomkhovu ori owenze isithwalo mhlambe sesidalwa engesona sala ngoba into engafike ngayiexperience ngokwakamoya kunabantu abakwazi ukusebenzisana nezidalo ongezona izalana kulomhlaba wethu benze ngawo umsebenzi kodwa uthola ukuthi bazosibamba besithwebule bese eganga ngazo thola ukuthi unesilwane ongesisi sala bayawabamba even nalezi idalwe kuthiwa ama aliens bayakwazi ukuyithwebula beyibambe.
Yabona nje mina umuntu engasinda kuyena efuna ukungithwebula. Abantu ababefike kumina abafika kumina kwangezona idalwa zakulomhlaba. Kwakufika idalwa zangale emkhathini. So into engafike ngayi-experience ngokwakamoya kunezangoma nenyanga ezabathakathi kodwa ayilizanga ngempela. Ezijule lokho kokuqala kokugcina. Esebenzisa le moya le yobumnyama ke ngempela. Thola ukuthi usephethwe ngqo. Kahle kahle usuke sefana ukuthi lo muntu loyo useyisatanist. Ezinye izangoma ngendlela ejule ngakhona lento yokuthakatha useyisatanist lo muntu usesebenzisana noSathane direct usesebenzisana nedalwa lezi okungezona ezala zobumnyama yabo thola ukuthi kodwa usebhacile nje ngomngoma yes ngifike nga experience futhi nalokho angani uyabo asithi ke lo muntu useyadlula manje emhlabeni kwenzakalani ezizukulweni ezizayo mayisisibuya lanti yakhe njengoba vele sethathe le moya leni yobumnyama ngaba yini imkhovu ezinye idalwa engezona izanga ezalana already umsamo usewuqovile ngoba lezi idalwa zobumnyama zihlakaniphe kakhulu ziyakwazi ukuyiphendula azenze ugogo othile wena qhamuka ukuyitshentsa hayi ugogo ufuna into ukuthi nokuthi kanti akuyena ugogo usuhlabela yona lemimoya lo ungafika experience futhi baningi abantu abahlabayo kwenye inkathi solo ukuthi bahlabela imoya yobumnyama kodwa ivele sangoma yabo yena ayitshena ukuthi ulungisela umngoma kanti lemoya idligazi so kunabantu abalanda izithwalo uma sebehambile bona lezo izithwalo zabo ngoba vele zona zumoya ziyaqhubeka isebenze kodwa okubhlungu kakhulu ziyake isebenze ngomzimba wakhe loya owadlula emhlabeni bayamthumba yena yabo uma uthatha isithwalo bonke abantu abathatha izithwalo abafiki ngalena kwelamathongo bayathunjwa bathunjwa inhlangano yobumnyama bese emase bathumbile bese ebuya ngamaklone abo umphuphu umpela umkhulu wa uzusho ukuthi ayibekumkhulu lo kanti bengeyena bekuyilezi idalwa zobumnyama sezishintshile zazenza yena enye into ke engifike ngayiexperience leyo ngayibona ukuthi konakele kakhulu angani uyabo so abantu ke bambethwe imoya eminingi ehlukahlukene yobumnyama ngayo yonke indlela manje angane ingakho ngishilo ngathi u20% oseku right manje the rest akusekunakele kakhulu kodwa ngeke sisho ukuthi sigxeke konke kodwa u20% the rest sekunakele kakhulu ngicabanga ukuthi iloko engingakwazi ukuthi ngikuphendule ngoba nami njengoba ngilapha ngiyaye ngibheke indlela engikhuluma ngayo nengiphendula ngayo lembuzo yes hayi sabonga kakhulu babuduma hayi kuphendulekile ngoba ngibonile nakubaba lapha eveza izandla ekhombisa ukuthi hayi ugcolisekile ngempendulo ngicela ukuthi sidlulele kubaba uMr Stefan ufikile eMnyandu naye bephakamise isandla unombuzo afisa ukubuza Mr Mnyandu the floor is yours baba angibonge ithuba bengifuna ukugcizelela ikakhulukazi kuba bontombela kunombuzo lalo abe ubuza mayelana nezangoma ezimphuphe kunobuqili obukhona njengoba seshilo umthombeni kunobuqili obukhona la kuyenzeka kube khona umuntu wakini owashona onesiphiwo athi enesiphiwo ahambe ayochasha esontweni enze lento yokuthi usindisiwe angazenzi izinto zesiphiwo sakhe uma esefika ngale kwelamathonga akakwazi ukumukeleka engayenzanga into ayizele la kulomhlaba esikuwona ngoba njengoba sonke size la kunemigomo nemibandela efanele size ngayo nezidefa sigcine njengoba sila uma esengale akamukeleki ngoba akayenzanga into abefayenze labo bantu abanjalo bayajikake bangene komunye ophilayo acele ukwenzelwa izinto zakhe zobungoma uma enzelwa lezo zinto lo muntu akuyona into yakhe into yomunye umuntu yilabo bantu okufanele benzelwe izinto ezifana namagobongo igobongo ukuthwasa kwesikhashana ngoba mawezigobongo wenza exactly njengoba usuku uthwasa kodwa ukuthi wenza okwesikhashana usuke uthobisa ithongo ulukisela ithonga elingasekho elingakwenzanga lisaphila akusho wena lokho ukuthi unesiphiwo so thina ke bantu bese sibona imali iningi eyokuthwasa kuneyokwezigobongo umuntu athi thwasa uma sethwasisa vele phela awunaso isiphiwo angithi bakwethu buwenzela loya osahamba mawuqeda lapho uzoba umphuphe nje ubuntombelesho nje ikanjalo leyo nto ukuba greedy kwalabantu esithi bayezangoma noma benza lezinto yokuthwasisa bafuna imali eningi ngiyabonga
Hayi sabonga kakhulu Mr Miyando, sabonga kakhulu. Hayi ngiyabona ukuthi hayi impela hayi impendulo igculisile ngoba nangu no Mr Tombela naye hayi uyayizwa impendulo. Ngizocela nje Mr Miyando ungivalele imic. Ngiyabonga kakhulu. Bese kuba ukuthi siqhubekela phambili. Mr Duma, the floor is yours. Ngiyafisa ukuthi usesilindiwe ukuthi uphendulekile yini. Sesilindiwe. Ungabe khona? Microphone mhlambe angazi mhlambe yena engavulekile. Sesilindiwe ngabe khona? Okay. Kulungile adlulele phambili. Ngiyacabanga ukuthi babuduma sesingadlulela kwiphuzu elilandelayo. Leli likhuluma ngama elements. 4 elements of umuntu. Ngiyabonga kodwa ngiyafisa ukudlulela ephuzini elilandelayo kodwa kufanele sibathayimise abantu bakithi khona le ngifuna ukubathayimisa khona. Umbona kanjani ingane yakho okuyiyona yona engene umoya lo moya lena ngoba khona enye into abazali abayenzayo uthola ukuthi abakwazi ukubona lo moya. Sengihlangabezane nezinkinga eziningi kakhulu mina. Uthola ukuthi abazali bathi umuntu unesiphiwe kanti isathanzima. Uyabona lo muntu unesathanzima akusona isiphiwe. Umbona kanjani umuntu okanjalo? Indlela nje ongasheshe umbambe ngayo ukuthi lo ungena umoya wesathanzima akasona isangoma. Into yokuqala okufanele uyimake. Uyabona umuntu osumenzele yonke into kodwa akwenzeki lutho. Uma kuukuthi uyafeinta ulokho efeinte nje one way. Usethwasisiwe kwakhishwa imali kwenziwa yonke kodwa usenzeka into eyodwa. Kuyahlatshwa la ekhaya. Kusebenza izimbuzi inkukhu one way kodwa lo muntu lo akaphili lo muntu lo. Yila ufika ubambe khona ke lo moya futhi ukuthi hey ngeke akuwona umoya oqondile lo ngene lana. Yabo umoya lona osuphambanisekile njengoba kade sichaza. So bengifuna ukubathayimisa kuloko ikakhulukazi einganeni ezakithi abasha abantu abasha. Ingene kakhulu lo moya wesathanizim ongene ngobungoma. Ngiyafisa futhi ukuthayimisa abantu bakithi ngamabhayi afakwayo. Angazi ukuthi ngenzeka kanjani. Kunomuntu wakithi okabona ibhayi bese gijima yalithenga ngale kokuhlambulula izinto. Lo moya lena wobungoma ungenwe imoya yobumnyama abasebenzisa zona lezi zinto ezisetshenziswa izangoma. So kubalekile ukuthi umulo lokhu ubona into musu ugijima ngokuthatha into uyifake uyigqoke. Umubo ngisho noma ngakuthiwa isivatho umusu ukuthatha into uvela uyifake ngaso sonke isikhathi into onikezwa yona ilandele iyini nize ninginikeze lento lena yini ninginikelani lento yonke into equation ungavele ukuthi wena ubona into usuyagijima usuyayenza uyabo. So enye into engifuna ukuthayimisa bona abantu futhi ke ngoba abanye abantu bayeke bejabula hayi kushuthi ngizobe isangoma hamba ukuthatha into athenga into ayibe kanti ulanda usizi nokuxakeka. Into ewumoya ubumnyama ayifake kuyena egazini ngale kokuthi aqale enza izinto zokunhlambuluka zokuthi ahlambulule eqala bese banenkinga lo muntu loyo. Bengifuna ukuthayimisa abantu futhi nalo muntu owenzelwa izinto angalokhuzi angalulami kuyifanele nje lo muntu usengenwe imoya yobumnyama. Abanye ke iyenzeke lento uthole ukuthi athole umfundisi okwazi ukuthandazela abantu onesiphiwo sokuthandazela abantu amthandazele bese iveli yaphela. Bese eyangena ke kwi social media bese thini hayi lento yomngoma ayikho yubudimoni ngoba mina ngathandazelwa esontweni elithile ngase sengiyalapheka ubungavela ungesona izangoma ubungena omoya wobumnyama. Isangoma sangampela ubizwa alubalekile ungashona uyahamba emhlabeni muyisangoma sangempela esithunyelwe nesibizelwe entweni. So nabantu abanjalo futhi basuke bengena imoya yobumnyama kodwa masiphumile le moya yobumnyama bese ingcolisa konke yena. Ngiyabonga iloko ebengifuna ukukulokhuza ukunenezela futhi. Okay sabonga kakhulu babuduma ngibone ngathi khona isandla siphakamayo. Ngizocela ukuthatha lethuba nginike uMr Miyando. Mr Miyando noma ube kusandla sidala? Yes Mr Miyando. Hayi sorry kodwa nje iphutha bengifuna ukushaya izandla. Okay hayi sabonga kakhulu. Hayi no Mr Duma hayi sabonga kakhulu icacile ba ngiyacabanga ukuthi ngabe ukuthi mhlawumbe ngikubusele back kwena. Ngiyabonga ngiyacela ukuthi sidlulele phambili sibhekeke umlando ke manje lo wama element omunye umlando ujulile kakhulu ke futhi lengizongena kuona manje la indoda yomlungu kwakhulunywa ngenhlabathi kwathiwa yasibumba ngenhlabathi nakho nathi
siwudaka sifana nodaka isikhumba sethu lesi siyinhlabathi naso ngoba sikanjeni nakho umuntu mayishona kuyaye kuthiwa umhlabathi emhlabathini pho kwenzeka kanjani. Ngiyacela ukuyichaza ngokunabile lento ukuthi benze njani basigebenge kanjani. Njengoba siphila ngama element ama energy aphila kuthina ngaphakathi isisekelo somuntu ama energy lawo sizwe sakithi awu4 sifike sibe nomlilo bese sesisoba nomoya bese sesisoba nomhlaba bese siba namanzi isisekelo somuntu leso ama energy lawo engikhuluma ngawo sizwe sakithi akuyona indoda ebumba abantu ama energy aphila kuthina ngaphakathi ukuze kube khona abantu kwahlangana lama energy lawa thina ngaphakathi aphila kuthina ngaphakathi yonke into la emhlabeni icontrolwa ama energy ahlukahlukene. Uyabona njengoba kunelanga leyo energy umlilo irepresentwa yini irepresentwa yilanga le energy le yamanzi njengoba ubona amanzi iphila kuthina ngaphakathi okusho ukuthi le energy yenza ukuthi kwaba khona amanzi iphila kuwena ngaphakathi okusho ukuthi masikhuluma nge-energy le enye okuwumhlaba iphila kuwena ngaphakathi ukuze bezoyibona lento angichaze kanje nangu umuntu uyithwele ngicela ukubuza ikhona yini mhlambe esibelethweni somuntu wesimame indoda esuka imphahleka ukuze ashintshe phela abe nalomzimba wethu lona esinawo ayikho indoda emphahlekayo yomlungu kodwa kwenzakalani kuhlangana lama energy aphila kumuntu ngaphakathi bese sebenza ngaphakathi ngoba yonke imvelo enibona ngaphandle ila kuthina ngaphakathi. Njengoba sikhulume ngamanzi umlilo sikhuluma ngomuntu ukuthi umuntu unawo lama energy kuyena ngaphakathi yiwo acreator yonke into la kuyena ngaphakathi nangokwemvelo ke eqaleni kwahlangana lama energy emanzini semntinga yenzekile njengoba umuntu ephila njengamanje hayi ukuthi indoda eyathatha umhlabathi physically ama energy lento yenzeka spiritual ngokwaka moya abelungu la besibambe khona bathatha umlando waka moya bona bawuconverta bawenza wa physical kwangathi bekuumuntu owathatha udaka waliphahleka wakhabantu no ama energy yonke into ioperator ngama energy. So iwona lama energy lawa enza kwaba netshe i-energy leyo enza kwaba nomhlaba i-energy leyo ilanga i-energy wonke lama energy niwabona ngaphandle imvelo yonke lenibona ngaphandle iphila kuthina ngaphakathi siyinhlanganisela yama energy thina ngaphakathi kuthina. Yingakho kubalekile ekuthenini ilanga uyisondeze nalo ngoba kunento okwazi ukuyigena lapha elangeni kune-energy okwazi ukuyilanda laphayana elangeni uma ngase kuukuthi la energy leyana awuyitholi ngeke ukwazi ukuthi uphile i-energy leqhamuka lapha elangeni uma ngabe kuthiwa ilanga likho ngaba akekho umuntu ophilayo lemhlabeni kune-energy thina esilanda lapha elangeni ukuze sikwazi ekuthenini siphile umzimba wethu njengoba ufanishina kanje udinga i-energy ephehlwa yini ephehlwa umlilo angilinganise lento ngani njenge-radio i-radio idlalwa ngogesi lowo gesi loyo uphehlwa yini uphehlwa amalahle angithi omlilo sikhuluma ngomlilo amalahle kwenye inkathi izodlala ngani izodlala ngebattery ayikhona ama-battery kudala i-energy leyo nomuntu futhi usebenza nge-energy yelanga energy yela yiye menza ukuthi afanishine aphile njenge TV yona ugesi or i-battery kwenye inkathi i-radio nawe ke umuntu usebenza nge-energy yelanga uma ngabe ilanga likho emhlabeni ngaba akekho umuntu ophilayo bese siyabuya futhi sizongena emanzini njengoba siphefumula ngani siphefumula ngamanzi energy leyo yani yamanzi lephila kuthina ngaphakathi lo moya njengoba nisibona thina esiphefumula kanje lo moya esiuphefumula uqhamuke emanzini ukube amanzi awekho ngaba siphili la emhlabeni siphila ngani thina siphila ngalama energy lawa ilanga bese sekuzoba amanzi bese sekuzoba njengoba sesiwabalile wonke lama aphila kuthina ngaphakathi yonke lento enibona ngaphandle sizwe sakithi yakhiwa imimoya ama-energy lawo ma-energy iwona aphila kuthina ngaphakathi iwona saqhubeka sayacreator kodwa manje acreator ngokuthi thina siyinhlanganisela yawo
Umhlabathi ke lo esikhulumayo sikhuluma thina sesikhuluma ngemelanin njengoba sinemelanin iyona erepresent umhlabathi i-energy leyo ayikho physical lento kodwa ukuthi leyo energy iyona eyenza kwaba khona umhlabathi i-energy iyona eyenza kwaba khona ilanga amathambo lesinawo la ngaphakathi i-energy leyo umoya owenza ukuthi emhlabeni kube khona amathambo omuntu amatshe arepresent amatshe njengoba usuke ubona ithambo leli ubona itshe so le energy le usuke uyibona yenza kwakhona amatshe la emhlabeni njengoba kunamatshe iyona le energy nje ephila kuwena ngaphakathi okusho ukuthi kahle ubuNkulunkulu kuziprove ngathi ukuthi kuya exista kuyaphila uma kuthiwa thina somfanekiso kaNkulunkulu or isiyithempeli kaNkulunkulu kukhulunywa ngemvelo hayi indoda yomlungu imvelo ngoba yonke lento engaphandle iphila kuthina ngaphakathi amanzi umhlabathi umoya umlilo so yonke lento enibona esifundiswayo abelungu ayikazi yazi yabakhona ukuthi nje kuphela bona bathathe into yakamoya bayithatha bayiphenduka ya physical bathi indoda yomlungu abantu bakhandwa indoda yomlungu eyabumba abantu ngomhlabathi no ama energy khulunywa ngemimoya ama energy lawe sengwabalile cabanga ukuthi ukwazile ekuthenini aphenduleke ngale ndaba yama energy cabanga ukuthi ngikhavile leyo so basigebenge lapho kabelungu bathathe into yasemoyeni bona bayiphendula umuntu benza sengathi uma khulunywa ngoNkulunkulu wabumba abantu uGod wabumba abantu kanti imvelo abantu bayiqhamukele emanzini nakhona emanzini kwahlangana lama energy lawo kwaqhamuka abantu njengoba nasesibelethweni somuntu wesifazane ephila kuyena lama energy kuyakwazi ukuthi create abantu into eyodwa eyenzeka kubantu bokuqala nesenzeka namhlanje futhi angazi noma uphendulekile kulaba kuloko kwama energy mhlambe ngingathi ukudeda futhi ithuba mhlambe kube khona ababuzayo ukuze ngizokwazi ekutheni ngiqhubeke ngoba le yama energy ijule kakhulu ngoba kuzohamba size siwachaze ukuthi lama energy kanjani kumuntu ngaphakathi lento esikhulunywa namhlanje kuthiwa usatha ubani usathana uyini iqale kanjani le yama energy kufuna singene sichaze kodwa sisebenzisa umuntu so angazi silivule ilento lena ithuba noma ngiqhubeke ngikhave yonke sisale sesilokhuza hayi kubuye ngathi hayi kusahamba kahle so far engathi kucace konke ngithuli ngiyazibuza nje nami ukuthi yakona it makes sense mase kuthiwa uthulo thulwini ngoba phela i-energy inhlabathi and njengoba usho ukuthi namathambo arepresenta itshe kuphinde futhi kuzoba khona ne-energy yomlilo now mhlawumbe ngizobuza lo noma ngobuze ngizokuthiwa abantu bokuqala la emhlabeni kokwabantu besifazane then ngiyafisa futhi ukuthi ngicaciseleke kuleyo ukuthi kunabantu abafika who came ababizwa ngokuthi ama-Anunnakis kanjalo nje ngoba ngifisa ukuthola le energy yelanga ukuthi kahle ikuphi isemkhathini noma bengifisa ukucaciseleka nje lapho ukuthi ingenzeka yini ukuthi abantu bokuqala kwabantu besifazane le emhlabeni ngoba phela njengoba kuthiwa abantu bokuqala baphuma emanzini okwavela umlando kanjalo nale yelanga le yomlilo ukuthi kahle lo energy kahle ingabe isemkhathini yini noma mhlambe ikuphi nendawo angazi noma ungakwazi ukuthi ungicacisele lapho babuduma. Ngiyabonga asike sichaze umbuzo omuhle kakhulu leyo uma sikhuluma ngama energy sisuke sikhuluma ngani sisuke sikhuluma ngemasculine energy angithi makuthiwa imasculine energy leyo itholakala erepresentwa yilanga itholakala kephi itholakala emkhathini yilanga bese sekuzoba ke ilena ekuthiwa i-feminine energy yona irepresentwa amanzi so uma kukhulunywa ngokuthi i-feminine energy yona or ngithi emanzini kwaqhamuka abantu besifazane beqhamuka emanzini i-energy kahle kusu iyabambisana ihamba ndawonye like uma usukubona isithombe se-energy umhlaba ubhalansiswa ama-energy awu2 ile yelanga bese sekuzoba namanzi le ebizwa ngomama nobaba njengoba ilanga liyake libizwe ngobaba amanzi ayakabizwe ngoma yingakho ebusuku sikhanyiselwa inyanga
emini kuba yilanga nama energy ke futhi asebenzisana ndawonye ahamba ndawonye akahlukani lawo ma energy lawo kodwa ke ukuze siphendule lo mbuzo yebo abantu abaqhamuka emanzini kwakuyinhlanganisela yawo lawo ma energy lawo ngokwasemanzini kodwa uma sebekhona lemhlabeni kwakuabantu besifazane labo kwehla imimoya eyayiqhamuka lapha yana emkhathini ile moya ngesingisi abayebethi abanye ama anu yakhe iyona ke eyehla izidalwe ezaqhamuka phezulu emkhathini ngoba nasemkhathini kuyaphilwa hayi ukuthi impilo la emanzini kuphela naphezulu kuyaphilwa futhi kunempilo kwehla leyo moya ke yomkhathi kuyavela ke kancane eBhayibhelini makuthiwa amadodana kaNkuluNkulu asuka phezulu ehla mayifika amadodana abantu ayisehlangana nawo kodwa lwamlando bawuxovile basuke bezama ukuveza lo mlando ukuthi laba labantu baqhubeka kanjani emhlabeni so kweza abantu besifazane la emhlabeni la ngokwasemhlabeni ngoba umhlaba urepresenta umuntu wesifazane umama namanzi arepresenta umuntu wesifazane njengoba ke ekhulunywe ngonomkhubulwane kodwa umkhathi wona urepresenta ilanga so ukuze kuze labantu ke laba aba physical manje beqhubeka abantu kwehla imoya eqhamuka emkhathini ngoba nasemkhathini kuyaphilwa iyona yafike yayiseyihlangana nalaba bala emhlabeni then kwase createka ke abantu umhlaba wawusuqhubeka ke waqhubeka kanjalo kodwa ngokwama energies ayahambisana yabona laba ababe creator elokhuzeni ababe createka lapha beqhamuka emanzini i-energy ayehamba u2 akashiyani lama energy hlobo ahleze ehamba ndawonye ngaso sonke isikhathi ibalance yomhlaba umhlaba ubalansiswa ama energy awu2 umama nobaba ingakho ngokwethu sine Africa umdali sasumbuka njenge family structure okuwumndeni ngoba kwakwaziwa lokho ukuthi lama energy akahlukani ahleze sebenzisana ngaso sonke isikhathi. Yes Mr Duma hayi ngiyaphenduleka Mr Duma ngiyaphenduleka kodwa ngibona nesandla la siphakamayo angizocela ukuthi simnike ithuba uMr Ntombela ngathi khona umbuzo afuna ukubuza ezwela hayi kodwa sengotholile nganza kwethu la ubaba uDuma uqonde usichazela ukuthi amazi ave akhiqiza abantu besifazane umkhathi wakhiqiza abantu besilisa abathi mabehla emkhathini behlala labantu besifazane lapha emhlabeni kwase kuyazalelwa kwase bayazalisana laba bantu mhlawumbe ngathi uqonde usho njalo ngifuna icace kahle ukuthi kusho ukuthi abesifazane bavela emanzini emhlabeni abomkhathi wavela besilisa badibana laba bantu ukuze kube khona abantu ke lapha ukuze bahambe kufike nakuthina la ngoba sikhona namhlanje. Okay, sabonga Mr Duma just to confirm baba kumbuzo obuziwe injalo impela nje na useyibeke wacaca phezulu ilanga then ngala urepresenta umuntu wesifazane amanzi nomhlaba njengoba seshilo ukuthi umhlaba uma wethu okusho ukuthi la kwaqhamuka abantu besifazane emkhathini kwaqhamuka abantu besilisa njengoba umkhathi ke ubizwe ngohlangothi la kobaba mhlawumbe nje babuduma shothi it makes sense if ngibuka because if sibuka ngokwesintu nje kuthiwa izulu lomuntu wesifazane ilaganele khona indoda. If you take a look ngisho abaprofeti abaningi most yabo hayi ukuthi bonke nje kahle abaseBhayibhelini amadoda kulezi zinto lezi imoya ephakama ngabo yasezulwini right so kona it does make sense bengifisa nje ukuphawula nje lapha ngicela ukubuyisela kweni intambo. Ngiyabonga ngoba umhlaba asikuveze futhi naloko ukuthi umhlaba uqale ushintsha kakhulu umhlaba akuphile idalwa eziningi kakhulu emhlabeni beyifike iphile bese ziyaphela phinde futhi iqale ezinye so umhlaba unama ages mase sithiwe singena kuona ngoba waqala uyiparish ungena lutho uyiparish nje elilokhuza elishunqayo umhlaba waya ngokwakhe kodwa futhi unjalo zazikhona idalwa ezayiphila waya ngokwakheka ke nakho sekwehla ke qhamuka seqala amanzi sekwenza yonke into kwaphila idalwa so idalwa belokhu ishintsha idalwa elokhuza eyifika emhlabeni buhamba kanjalo nje beshintsha ngoba kahle uma ubhekisisa kahle futhi uma sichaza
abantu kahle kahle baqhamuka kephi imphefumulo nje womuntu, umphefumulo womuntu laba sebekhona manje sengikhuluma ngathi ke thina uqhamuka lapha yana emkhathini ekumasters einkanyezini umphefumulo womuntu noma kuzozalwa ingane nakhona kuba khona imfihlakalo eyenzakalayo bese sekwehla umphefumulo uzongena la kodwa imfihlalo kaMdali leyo uyabo. So nathi futhi kuyasinika lokho ukuthi impilo yethu ayiqalanga manje la emhlabeni. Kahle kahle impilo yomuntu uyaqala emkhathini la iqala khona ngoba umuntu uhlukene yigaba ezimbili, kunomuntu oyinyama kunomuntu owumoya, oyinyama owumoya. So njengoba ke labantu laba bekhona nawe uyitshena ukuthi wena lo mbona akusiyiwe umzimba wakho lo yabo, kodwa umphefumulo wakho uwumoya. Ingakho ngeke ngilinganise njalo ukuthi yilo osuke landwa makusuke kuumsebenzi lapha khulunywa naye, so ekhulunywa nobani ngoba wena usuke ulokhuziwe usuke sewuvele sewuthule, khulunywa umoya ngomuntu owumoya yabo. So le yabantu ijulile kakhulu ngoba abantu baqala bewumoya. Kahle kahle mathiwa sikhuluma iqiniso khona wakwangibuza bathi iqiniso ukuthi lempilo lena esiphila la impilo yesithathu. Yebo kuyiqiniso lempilo esiphila la impilo yesithathu. Njengoba kwakufika abantu la umhlaba beqala befika la emhlabeni, hayi ukuthi babefika la emhlabeni, babebuya babebuyiswa. Abantu baqala emkhathini, impilo yesibili leya la emhlabeni. Nakhona futhi impilo yesibili yabo ilwane kuze kufike ebantwini. So impilo yokuqala yilo muntu ongabonakali ngenyama, umoya oqhamuka emkhathini. Impilo yesibili ukuphakama, abantu sebeba yilwane. Impilo yesithathu yila sebethola khona lo mzimba lona esinawo. Angani uyayibona ijule kanjani indaba yomhlaba? Ngoba manje yonke lento esibona le emhlabeni thina iqala lapha phezulu emkhathini, nakhona kuyaphilwa. Ingakho ngisho ukuthi kwehla imoya eqhamuka phezulu nale eqhamuka laphansi yesisiyahlangana. Bengifuna ukubalansisa lapho khona abantu bezoyibona ukuthi lento yomhlaba ijule kangakanani nokuthi sihambe ibanga elide kangakanani. Okusho ukuthi thina njengoba siphila impilo yethu yesithathu le eyokuqala umoya, njengoba vele kunomuntu ophila kuthina umoya. Eyesibili yilwane ngoba siqhamuke ilwaneni. Eyesithathu uyilo mzimba esesiphila ngawo manje. Umoya ke awufi, uyakwazi ekuthenini uphinde lokhu ubuya uphila ubuya uphila. Yabona njengoba siphila thina sesike saphila before. Kunamazwe thina esiphila kuona njengoba uphila manje la, kunamanye amazwe futhi ophila kuona, kodwa awuphili umuntu, uphila uyisilwane. Yabona mase kuthiwa njengamanje phupha uzibone wena uhlehla ngempilo yakho imvelaphi yakho, ngeke uzibone umuntu, uzosibona uyisilwane ngoba siqhamuke ilwaneni. Uphinde futhi kuhlehle ngawe uzosibona umoya. So impilo ke iqale kanjalo, umoya, ilwane, abantu. Bengifuna ukubalansisa abantu futhi nalapho ekuthenini bazi ukuthi umhlaba uqale kanjani. Ingakho ke ukuthola abantu abaphakamayo manje bethi lempilo esiphilayo impilo yesithathu. Yebo baqinisile. Umuntu ufika bomoya, saba yilwane, sesabantu njengamanje. And siyaphila futhi kulamazwe lawa amanye la khona siyilwane. Ngangokuthi njengoba siphila nezilwane la, sibona intuthwane, sibona amaselesele, sibona zonke lezi zilwane esizibonayo thina, zonke lezi zilwane sizwe sakithi zinomhlaba wazo, ziyaphila njenganami nawe. Umuntu kodwa unekhanda lesilwane. Zonke njoba nizibona ziyaphila. La emhlabeni wethu sibona thina amaselesele, kodwa mase sijula ayaphila amaselesele njenganami nawe komunye umhlaba. So impilo ke ikanjalo. Lana thina esikhona sabantu, kodwa kweminye imihlaba siyaphila futhi asibona abantu nathi siyilwane. Siphila sonke la kulomhlaba kodwa lento ihlukene ngokwama dimensions. Uma usumbulekile kwela kamoya uyakwazi ekuthenini lento lena uyi-experience uyi-prove. Kodwa uma ungakambulelwa ungathi umuntu umekutshela lento uthi hayi lo uyasangana ayikho lento ayishoyo. Kanti manje le nto ikho njengoba sila emhlabeni siphila sibaningi, kuhluke umhlaba uhlukene lento yama dimensions la esinawo. Siyinqwaba la njengoba siphila le mhlaba kunabantu abayilwane. Yabona uma uhamba ko Iceone ngale ila ufika uthole khona umhlaba, uthole labo bantu labo abayilwane.
uma uya ngaphansi komhlaba ila ufika uthole khona abantu abayilwane, abantu kodwa abayilwane. Zonke izilwane sizwe senibona lemhlabeni nicabanga ukuthi izilwane, akuzona izilwane, zabantu komunye umhlaba. Umuntu kodwa futhi unekhanda lesilwane, uxubile. So kunezwe lama homo sapiens lekuphila khona ama homo sapiens, kunezwe lekuphila khona abantu aba umuntu kodwa abe nekhanda lentulo, abe nekhanda lebhubesi. Lento esuke niyibone Egypt, abantu becabanga ukuthi hayi kusuke kufundiswa into engakazi yabakhona lena, umuntu uba kanjani nekhanda lekati, ikhona sizwe sakithi lento iya exista yonke. Ibona abantu abafika kuqala lemhlabeni. So ngale nkathi befika abantu laba ababefika ngalesa sikhathi bazalana kakhulu. Abantu baqhamuka futhi nabanye kwaqhamuka abantu ababeyilwane ehlukahlukene, abantu abaqhamuka lapho kakhulu. Umhlaba lokhu nje uhamba ureverse, ibona abafika kuqala. Thina kulomzimba wethu esinawo siyingane zayizolo. Bayaphila ke labo bantu labo, masumbulekile kwela kamoya, i-third eye yakho seyivulekile, uyakwazi ekuthenini uphile nabo ubabone. Njengoba ngisho ukuthi mina ke bengiba nenhlanhla ngoba ngimncane bengiphilela nabo. Kunabantu abayilwane underground bakhona ngalena bakhona nje yonke indawo labo bantu engikhuluma ngabo. Hayi ukuthi mhlambe njengoba kuthiwa siqhamuke elwaneni zona isekho, no, zaphila nazo, ziphila kweminye imihlaba. So lento leni ihlukene ngokwama dimensions, sisonke kodwa ngala. Kodwa i-third eye yakho mayisivulekile uyakwazi ekuthenini ubabone labantu engikhuluma ngazo lezi idalo. Namanje futhi zisakhona, ziyaphila, siphila nazo lana nifihlelwe lukhulu kakhulu sizwe sakithi. Kunedalo eniphila nazo eningayiboni ngehlo lenyama, kodwa ngineshow ukuthi bakhona abantu abanye abambulekile abayibona. Siyinqwaba sibaningi la, kodwa anibaboni labo bantu labo. Ngibuye ngizochaza ngezihlahla futhi. Izihlahla zabantu, izihlahla ziyaphila njenganami nawe. Ebusuku izihlahla ziyavakashelana. Mutshela umuntu lento vela kutshena ukuthi uyahlanya umuntu engekho. Ziyavakashelana izihlahla ebusuku. Zenze yonke ziyaphila ngoba umoya osesihlahleni umoya owodwa okuwena. Isihlahla naso siwumuntu ngendlela yaso. So le moya iyaphila, exista yonke, exist. Wena uyibonela isihlahla lapha kunemphefumulo yabantu ezihlahleni. Isihlahla nje sisodwa siyaphila, siyaphefumula nazo. Njenganami, njenganawe. Ziyaphila futhi nazo, zinempilo yazo. Kodwa le into yakamoya le ngeke ukwazi ukuyibona ngehlo lenyama. Yiloko ebengifuna ukukucacisa futhi, ngakho ngiyayincenge njalo ngithi abantu abayeke ukushaya kakhulu izilwane, behlukumeza izilwane ngoba nazo ziyaphila izilwane kweminye imihlaba. Nathi futhi njengoba siphila la, asigcini ngokuphila la. Thina masilele siphile emazweni amaningi kakhulu ngoba umhlaba kade waqala. Lo muntu lo okuwena ovuke manje kuwena usephile endaweni eziningi, wake waphila waba isilwane. Lo mphefumulo lo uphila kuwo njengoba esewumuntu namhlanje, umzimba wakhe lo yena usephile endaweni eziningi. Ingakho ke mawulele uzobona hayibo uphila kwezinye indawo, uyahamba kwezinye indawo, uyaphila enye impilo, yabo lo uvezelwa impilo le yaqala khona. Omunye umuntu uyakhona ade ngikhuluma naye engitshena ukuthi hayibo yazi bengeke ngiphuphe ngiwuntomfishi, hayibo ngeke ngiphuphe ngiyisilwane. Sonke la emhlabeni sikhandwe izilwane ezahlukahlukene, and sonke futhi njengoba nisibona siphila kanje siyaphila lezo izilwane lezo. Zumoya kwenye indawo la kuthina umzimba wethu lo. So umoya ufi, iloko bengifuna ukuveza futhi abantu beyi-understand ukuthi umoya ufi, kodwa usewake waphila uyisilwane njengoba namhlanje uphila umuntu. Umzimba wakho lo nezihlahla nazo ziyaphila, umzimba wazo izihlahla nazo ziwumphefumulo izihlahla. Ngoba nomhlabathi nawo uyaphila ngendlela yawo, umuntu nakhona uyi-energy ethile nawo nakhona. Uma sikhuluma futhi ngesidalwa lesesihlala emanzini, abantu abasibiza ngokuthi ubaba ngibona, naso futhi siyaphila futhi naso siwumoya. Abantu abaningi abazi ke bayebetshena ukuthi ngeke ngezwe abanye bephikisana ethi omunye hayi indiza kanjani, wake wayibona yini wena inyoka indiza. Angani khona lento yegeography isihlana uyuphambanisile umlando, bethi hayi kusuke kuyicyclone leyo esuke iphephula, akuyona inyoka. Inyoka indiza ingadiza kanjani inyoka? Sizwe sakithi makukhulunywa ngobaba ngibona kukhulunywa ngomoya oziphenduphendulayo. Yingakho ebusuku la ekhona uzobona ilight, uzobona noma yini. Methanda ngaba ngishona ilento leni, angaba ngishona na inkomo, angaba na imbuzi. Umethanda ungayifikela isalukwazi kuwena kanti uyena.
umoya. So izinto thina basikhande kakhulu ukuthi asibuke ngehlo lenyama kanti lezi zinto zuumoya. So umuntu onga-understand uzokubuza ukuthi indiza kanjani inyoka ayikho lento enishoyo kukhulunywa ngomoya owathatha isimo okusho ukuthi umzimba walesa sidalwa lesiya wathatha isimo walowa moya inyoka futhi ukwazi ukuthatha noma ngabe iziphi izimo somuntu iloko futhi ebengithi ngifuna ukuveza ngicabanga ukuthi ngikhavile lokho kwami ebengithi ngifuna ukuveza manje. Yes Mr Duma, kunesandla engisibonayo futhi as well esiphakamayo nje manje. Mr Ntombela, the floor is yours baba. The floor is yours. Ngana ukuthi ngifuna ukufakazela lento esho umthombeni leyehlahla ukuthi ihlahla siyaphila. La kuthiwa umqalo wendlela khona lapha ehamba khona nebandla. Wafuna ukuphumula phansi kwesihlahla. Kwathatha abazwathi ayihamba nabo bathi mabebhakile esihlahla bathothi kunomgodi basabela ukuthi kunenyoka. Baze babungaphumula basothi kunenyoka ngokuphumula kwesinye isihlahla. Kodwa kuthiwa into eyenzeke ebusuku lesahlahla safika kuyo lo mgcozo sathi wena uyekeleni uNkulunkulu engaphumuli phansi kwami ngoba uthi kunenyoka samshaya isihlahla wazovasa sawahamba waya-ke nomqalandla wathi umqalandla nikela upolisi esihlahleni simshayile ukuthi nje abange saphumula uNkulunkulu phansi kwaso ngenxa uthelo kunenyoka manje sibuza isihlahla ukuthi yake yamluma uNkulunkulu inyoka engizama ukufakaza ukuthi hayi iqiniso isihlahla ngempela siyaphila ngoba into mayeleke isho lapho eNazaretha kuze kuthiwe uma unezono awungazange uyivume ngoba isono siyavona uma usubhabhadisiwe kuthi ungahamba nje yonikela kwakho uyocela uyivume esihlahleni ushembe yobuya kuzo ushembe umoya wakho ugcwele yonke indawo. Ngizama nje ukufakaza leyo naleyo yamaphupho futhi ngiyacaca zikho ingane lapha ekhona kule panel leyo yamaphupho uthola ukuthi lento kuyabayazi kabesilisa ukuthi ushawa izibuko uma ushawa izibuko uqala uphuphe eqala ulele nomuntu wesifazane wenza ucansi ugcina impela kuphuma ubuntu bakho uzuphaphame kuphuma ubuntu bakho khomba ukuthi lento ibiyenzeka physical kodwa usephusheni. Hayi sabonga kakhulu Mr Ntombela. Hayi injalo impela nami nje le izihlahla ngiyayifakazela. Ngoba isihlahla futhi as well siyakwazi ukuthi siku-recharge. Isihlahla futhi as well siyakwazi mubuka amahlamvu mubuka nje amahlamvu it's sort of like inwele futhi umsebenzi wamahlamvu ukudonsa isunlight lapha elangeni ukuze sizokwazi ukuthi sikhiqize ukudla noma sikhiqize sikhiqizayo isihlahla. Mubuka umsebenzi weinwele nawo ukudonsa isunlight lapha bese kungena i-energy ethize ebuchosheni bakho ezumuntu. Mubuka futhi isihlahla siyakwazi ukuthi si-branch out sizimultiply si-branch out sibe nama branches njengoba nawe ukwazi ukuthi ube nezingane zakho abazukulu bakho kuze basha belungu bathini i-family tree. So kahle nje isihlahla vele nomuntu into eyodwa bengifisa ukufakaza nje lapho. Ngiyabonga kakhulu. Mr Duma ngicela ukubuyisela kuwena baba intambo. The floor is yours baba. Asibonge ngiyabonga kakhulu uma bekhona abantu abayivumayo nabayifakazelayo lento engishoyo kunjalo yonke into lemhlabeni iyaphila yingakho khokho bethi imvelo babeyihlonipha ngoba bebazi ukuthi yonke iyaphila. So umhlaba unjalo ake kudluleke siqhubeke singene kumuntu ingaphakathi lakhe. Umuntu ke abantu abaningi bayitshena ukuthi unamehlo amabili. Akulona iqiniso umuntu unamehlo amathathu. Kunehlo elibizwa ngokuthiwa yiso la kamoya kuthiwa i-third eye. Lolo selo libanga la ngaselokhuzeni lekuhlangana khona amehlo akho nangala ngaphezulu kule section ebanga lapho kuthiwa i-third eye. Umuntu umdali usidale naleli lihlo leliya awukwazi ukulibona ngehlo lenyama. Ilona ke ihlo leli esikhuluma ngalo ukuthi abelungu ngale nkathi besicolonize babelwa nalo qala ngoba lelaliso leliyana yilela lumnqamla juqu. Ilona elalikwazi ukubona lezi idalwa lezi engikhuluma ngazo. Ngisho ukuthi ziyaphila siphila nazo lemhlabeni siphila sonke. Okhokho bethu bebekwazi ukuyibona lezi idalwa lezi. Namanje bakhona bakwazi ukuyibona ngoba nami ngiyaba na inhlanhla ukuyibona. Bebephila nazo lezi idalwa lezi. Ama aliens makhulunywa ngeidalwa ebizwa ngama aliens. Okhokho bethu bebephila nazo. Bebeyibona.
besebenzisa ini lelihlo lelibizwa ngokuthiwa i-third eye. So i-third eye umdali wayesidale na yilo elalikwazi ukusenza ekuthenini si-communicate nezinto ezingabonwa ngamehlo. Yonke lento engikhuluma ngayo uma i-third eye yakhe isivulekile uyakwazi ekuthenini uyi-experience uyibone. Okhokho bethu babeyibona kodwa ngenxa yokuthi abelungu ngalamandla esasinawo ingakho baqale basakhela izinto ezinjengokudla, ingakho abelungu abasicolonizanga ngenkolo kuphela nangokuthi basenza igqila. Abelungu baqala bashaya ngokudla baqeda ukudla. Cishe abantu bayawazi umlando ukuthi benza kanjani, imfuyo yokhokho bethu yathathwa kanjani. La baqeda khona bathuma leli bhanoyi leli sasesithi masiyingane ibhanoyi lomkhuhlane. Sasazi mase kudlula lela bhanoyi kuzoba khona umkhuhlane. So babe besebenzisa izinto ezikanjalo ukungcolisa imvelo. Bathi bayatshala okhokho bethu bahluleka ukutshala ngoba phela angani bebelwa bengayingeni indaba yokuyosebenzela enye indoda. Ungathi ufuyile unayo yonke into la ulimile uhambe uyosebenzela omunye umuntu. So abelungu baqala babulala ukudla kwethu. Saba desperate lapho. Ngale nkathi sesi desperate imkhumbi iqhamuka phesheya iyayithola ukudla okuningi. Base besinikeza lokho kudla lokho base bekureplace ukudla kwethu. Njengoba siyake sivezeke ukuthi ukudla kwethu kwaphanjaniswa kanjani. Ukudla sesikudla manje sikhuluma ngeimpuphu ukuthi impuphu kahle kahle into eyafika nabelungu asinayo into ekuthiwa impuphu la eAfrica. Bonke umbili asinawo la eAfrica thina. Umbili uqhamuka phesheya eEurope. Wafika ngalezo ikhathi. So basinikeza lokudla bakwaziyo vele ukuthi kuzofike kusinikeze yini kuzosinikeza inkinga kwi-third eye. Ukudla kwethu bakuphambanisa lapho ke. Abagcinanga ngokwenza loyo nto bagcina babulala nemfuyo kodwa bengifuna ukuxelela kokudla. Babenzelani? Babefuna ukuzovala i-third eye. So ukudla esikusebenzisayo manje ikona lokho esayisakhuluma ngako olunye uhlelo lami ukuthini ikona ukuzivale lelihlo lelakamoya. Lela lihlo ke lakamoya bakhona abantu elivulekayo ukubona kodwa iningi labantu ababizwa ngokuthiwa bayinhlanya. Iningi lalaba abantu labani iso labo lakamoya livulekile. Kunabantu esithi thina inhlanya kanti abahlanyi. Phela sebephila kwamanye ama dimensions bela ngoba sebekwazi ukubona idalwe engabonwa ngamehlo. Uma ekhuluma yena wena ungaze uyitshela ukuthi lo muntu uyahlanya. Ukhuluma ngento ayibonayo ngoba vela sisodwa njengoba silana. Sinedalwe yiningi kakhulu ukhuluma nazo ke yena. Uyayibona yonke into lento akhuluma nayo. Wena uyitshela ukuthi uyahlanya kodwa ukhuluma nento ayibonayo yena. Angani uyabo thina sitshene ekutheni lo muntu lona useyahlanya kanti akahlanya ukhuluma ngento ayibonayo. So imvama yabantu futhi abaningi sibabiza ngokuthi abaphilile kahle ekhanda. I-third eye yabo labantu ivulekile. Ezinye izinto bona bayakwazi ekuthenini beyibone. So leliso ke lelana ilona elalikwazi ukudlala indima yokuthi si communicate no baba mkhulu bethu basendulo ngoba izilwane ezinye ziwokhokho no baba mkhulu bethu basendulo njengoba siqhamuke izilwaneni besikwazi ke ekuthenini lezo izilwane lezo siyibone thina. Yebo sisebenzisa ini? Sisebenzisa i-third eye lesayisakhuluma ngayo ukuthi bayivala kanjani. Ikuphi ukudla ofanele ukudle, ikuphi ukudla ongafanele ukudle. Bengifuna futhi ukukuveza lokho ukuthi amehlo ethu anamandla angakanani. So ngicabanga ukuthi ngikhavile lokho bese ngizokhuluma futhi ngomlomo wethu. Umlomo wethu thina ngingathini uyadala ngoba urepresenta lesi sidalo esibizwa ngokuthiwa ulizwi engakhuluma ngaso. Yingakho ke kufanele ekuthenini uma ukhuluma uzokwenza umsebenzi akufanele ukuthi usho lo msebenzi loyo ukuthi ngelanga lokuthi ngizokwenza ujike ungawenzi ngoba into osuyishilo usuyidalile. Umlomo wethu uyakwazi ukudala ngoba urepresenta umdali. Ngifuna ukubavezela ke manje abantu ukuthi masithi imvelo iphila kuthina ngaphakathi, imoya ikuthina ngaphakathi. Sisikhuluma ngento ejule kangakanani. Umqondo wethu futhi nawo urepresenta yena futhi umdali. Angani lapha yana esibhakabhakeni. Uma sikhuluma ngelento lena ngesibhakabhaka iyona ndawo leyo ephezulu. Lapha esibhakabhakeni ke kuthiwe kutholakala imimoya le ngeke ngakhuluma ngayo ngathi ngolizwi okukhanya yonke lento enibonisa esibhakabhakeni iphila kuthina ngaphakathi ekhanda. So ingakho ke ikhanda lomuntu lirepresenta ubuNkulunkulu. Umqondo wakhe, umlomo wakhe uyadala. Yes.
ngoba vele kukhulunywa ngalezi idalwa lezi olizwi esayisakhuluma ngazo okuyizona ezabamba elikhulu iqhaza ekutheni kube khona izinto eziningi ezikhona la emhlabeni. Naloko futhi bengifuna ukuthi ngibavezele abantu okusho ukuthi umlomo wakho akufanele ekutheni ukhulume nanoma ngabe yini, fa uyibheke into oyikhulumayo ngoba into oyikhulumayo leyo nto usuyidalile izokubuyela ngelinye ilanga. Ingakho ke nabaprofeti abaningi beke bekusho lokho ukuthi na even into enikhulumayo iyaboshwa emhlabeni nasemoyeni. Angani yabo ngoba umlomo wethu urepresenta lesi sidalwa esiwumdali. Bese siyabuya sizongena ngengaphakathi lethu ibindi njengoba seshilo ukuthi yonke lento esiyibona ngaphandle imvelo yonke siyiyona iphila kuthina ngaphakathi. Umdali uphila kuthina ngapha imoya. Yabo njoba sengichazile ngaze ngangena even nakulizwi ngisaqhubeka ngiyaprova imvelo ukuthi iphila ngaphakathi kuthina. Kunevideo engizocela ukuthi ungidlalele wona beyibone bebona amaphaphu ethu bebona ingaphakathi lethu bebone yonke into. Ngicela ukuthi ungidlalele leyo video leyo ezoba ubufakazi balento engishoyo ukuthi imvelo sizwe sakithi ikunina ngaphakathi yonke. Uma kuthiwa umuntu uyithempeli likaMdali ingoba imvelo iphila kunina ngaphakathi kunina yonke iphila kunina ngaphakathi. Amanzi, umlilo, ilanga, iyona elisitshajayo, umhlaba njengoba sinemela nini yonke lento enibona ngaphandle ila kuthanga kuthina ngaphakathi. Thina sikwimvelo angithi yabo ukuthi imvelo ikuthina ngaphakathi kodwa thina sitshena ukuthi hayi sisemvelweni kanti simvelo nathi ngoba siyinzalo yemvelo. Ngicela ukuthi ungidlalele nje lama video. Cabanga ukuthi bayabona izandla zethu ukuthi zisuka kephi nazi ibindi yini. Yebo nayi ke leyade ngikhuluma ngayo esibhakabhaka angani uyabona ke uma ubukisisa kahle leli khanda lalomuntu lona ubuka iuniverse ukuthi imi kanjani uyabona ikhanda lomuntu la ngemumva ukuthi lihamba liuniverse okusho ukuthi njengoba ubuka iuniverse ngaphandle iuniverse ikuwena ngaphakathi. Ingakho ngize ngenza ukuthi ikhanda lakho lirepresent uNkulunkulu. Ingakho umlomo wakho urepresenta umdali uyadala kuthi umoya uyadala nomqondo futhi izinto ezijulile lezo. Ngoba ikhanda lakho lifana nokuthi lihlalo sikaMdali. Yabo umlomo wakho nje uyadala wena ngoba vele isidalwa sokuqala isound vibration engakhuluma ngayo ulizwi. So ngiyacathi bayabona abantu bayibona iuniverse ukuthi njani. Bayambona umuntu mayigundile ngemumva ukuthi inwele ziyini ziyiuniverse. Okusho ukuthi lento oyibona ngaphandle ikuwena ngaphakathi. Imvelo yonke iqala emkhathini kuze kufike kephi kuze kufike ingaphakathi njengoba kade siveza. Yonke lento abantu abayibuka ngaphandle ikubona ngaphakathi. Uyabo? Cabanga ukuthi ngikhavile lokho ngizolokhuza ngoba sengiyathi ukuphuthuma kancane manje ngibuka isikhathi ngizofike ngichaze okugcina ngoba sekufanele singene kuleka Sathane. Uqala kanjani uSathane? Uyini uSathane? Njengoba seshilo ngizocela ukuthi ungenele kulezi ayithombe lezi ngayisenda futhi lezi ekhuluma ngengaphakathi lo muntu khona lesi sibhaliwe o survivor khona lezo izithombe futhi beke bebone ingaphakathi lo muntu ila izona ezocacisela ukuthi masikhuluma ngoSathane sikhuluma ngani because ebadidekile abantu bakithi bacabanga ukuthi uSathane indoda ehlala ephathi imfoloko yonke lezi stories zabo abahlezi besifundisa ngoSathane eminyama no akulona iqiniso. Namhlanje sizobambulela abantu ukuthi yini uSathane sizobatshena iqiniso ngemvelo. Cela ungenele nje kulezi izithombe ungivezele zona mase sewukuthi ngizobe ngiqhubeka ngichaza ngala ngeke ngize ngikulinda. So isekelo ke semvelo nomhlaba nomkhathi sihlukene kabili sino positive no negative. Emkhathini khona upositive no negative.
Imimoya leyo okusho ukuthi imimoya yonke ekhona emhlabeni kunemoya ephikisana nayo. Emkhathini uhlukene kabili, kunemoya ephikisana nalomoya lo wokulunga kaMdali. Bese sekuzobe emanzini kunomoya futhi nakhona ophikisanayo nalokulunga, njengoba sesikhulume ngenyoka ukuthi inyoka izona amadimoni zonke. Zikhona nezobumnyama ngoba isekelo somhlaba semvelo sihlukene kabili, upositive no-negative for ibalance yomhlaba. Positive and negative. Nomuntu ke naye uhlukene kabili. Ngize ngalinganisa ngesonto elidlule ngalinganisa ngomhlabathi ukuthi umhlabathi uhlukene kabili. Ikhona imithi emihle, ikhona imithi emibi lapha yana. Kodwa thina siqhamuka embusweni opositive. Asusebenzisa umuthi omubi. Bakhona abaqhamuka embusweni wobumnyama. Yibona abasebenzisa ulento lena umuthi le emibi. So umhlaba uhlukene kabili. Positive and negative. Umhlaba wahlukana kanjalo. Zonke lezi dalo ehlezi sikhuluma ngayo, omveli kuqala oba kunemimoya okuyiyona eyahlukana kabili. Opposite kaMveli Nqangi. Uyabona le umoya njengoba uMveli Nqangi khulunywa ngokushisa, awulifunike lo moya loyo awuhambisani nokushisa wona. Uyaqasha lo moya awulifuni ilento ilanga. Yingakho lento yeSatanism kakhulu ivela ebusuku lingekho ilanga. Kungani? Ingoba basuke besaba ukushisa ngoba lo moya loyo awuhambisani nokushisa, njengoba imvelo kaMveli kuqala ikhuluma ngelanga emini kusuke kushisa. Awuzwani nelanga. Noma sibuka ama movie kuyavezwa lokho ama vampire makhona ukukhanya ayalokhuza ayasha yabo izinto ezikanjalo. So lo moya wobumnyama wona awuzwani nani, awuzwani nelanga. So umoya nomoya okhona emhlabeni une opposite yawo. Yonke into njengoba sengishilo ukuthi yonke into ihlukene kabili, positive and negative. Nomuntu naso ke yisona ke leso. Nomuntu naye uhlukene kabili. Kunomoya lona obizwa ngokuthiwa i-earth ngokwemvelo yethu. I-earth le engikhulume ngayo i-element ye-earth. Yona i-element ye-earth leyana i-representwa ukuphila. Okuyisurvival ngesingisi njengoba kubhaliwe lapha yana. Iblockwa yini umoya wobumnyama ophila ngaphakathi kuwena? Ngoba le earth njengoba sengishilo ukuthi umoya uphila ngaphakathi kuwena. Wona ublockwa yini? Ublockwa ifiye. Isurvival bese sekuzobe ifiye. Lapha ngaphezulu uma ubheka uwater amanzi. Amanzi arepresentwa yini? I-pressure. Okusho ukuthi kufa uhlezi ube umuntu one pressure. Bese usathane ngala bese sekuzoba yini? Bese sekuzoba uguilty. Bese siyadlula futhi sizobheka lapha yana kwenye element futhi. Yona kufeke kube yini? Will power, kube ishame. Udlule uye laphana ku truth urepresentwa yini khona uma wokukhanya urepresent iqiniso. Lo wobumnyama urepresentwa yini? Amanga. Wonke lo moya ophila kuthina ngaphakathi une opposite. Okusho ukuthi nomuntu naye uhlukene kabili njengoba imvelo ihlukene kabili. Kunemimoya yobumnyama neyokukhanya. Nomuntu futhi nakuyena ngaphakathi kukhona imimoya emibili kuyena. Ngayilinganisa ke ngesonto le ngasho ukuthi ingakho uma untshontsha kube khona into ekukhuzayo ithi lento ungayenzi, bese kuba khona omunye umoya uthi lento iyenze. Okusho ukuthi uma sikhuluma ngayo yonke lento abakhuluma ngayo kuthi uSathane, sisuke sikhuluma ngemimoya. Okusho ukuthi wena mawuvika uSathane kufanele wenze kahle. Iba neqiniso ngoba amanga aqhamuka embusweni wobumnyama. So once waqala waqamba amanga usum-attractile uSathane. Noma ungahamba uye esontweni uthi uyolwa noSathane ngoba basikhohlise kanje baningi abantu abaye emasontweni bethi bayolwa noSathane. Ulwa kanjani ngento kuwena ngaphakathi? Angani uyabo? So bathatha izinto ezikumuntu ngaphakathi bayikhiphela ngaphandle. Uma ulwa noSathane phela landela lemigomo yemvelo esishoyo yokulunga, ukuba neqiniso, konke lokho kuqhamuka kwi-positive side. Uma wenza into embi lalela lo moya ukuthi lento yimbi ophila kuwena ngaphakathi. Uyabo? Hayi ukuthi kufanele uze uhambe uyolwa noSathane njengoba sikhohliswe ngokuthi ulwa noSathane esontweni. Noma ungaye esontweni angisho ukuthi kurong ukuye esontweni, kodwa
uma unenzondo yesontweni kuyafana nokuthi ayikho into yele esontweni akho sathane oyolwana usathane wena uqobo lwakho so imoya yonke iphila kuthina ngaphakathi uwena okufanele uattract imoya yokulunga ngaso sonke isikhathi hayi ukuthi masikhuluma ngosathane sikhuluma ngendoda ephathi imfolo sikhuluma ngomoya wobumnyama oyi opposite yomoya wokulunga njengoba umhlaba uhlukene kabili basididisile kabelungu bathi ayindoda eminyama ephathi imfoloko kanti manje lento ingaphakathi wena kuukuthi nje lunga wenza into ezinhle attract into ezinhle attract umdali ke lapho once waqala attracta le moya yobumnyama amanga yini ulanda usathane ungayisontweni usathane nje noma uhamba futhi uye embusweni wobumnyama ngoba kuwena ngaphakathi kuphila usathane. So lento lena yokuthi uyozushone ukuze uyibone ukuthi uyapi no yonke lento ijajwa la uphila uma wenza kahle manje lemhlabeni uma uhamba wena uhambele eqinisweni ngoba ngaphakathi ulungile uma kuukuthi wena uaddress imoya yobumnyama leni uphila lemhlabeni uma uhamba wena okusho ukuthi uya kulombuso ongale wobumnyama ngoba imibuso ihlukene kabili imvelo ihlukene kabili kunomoya opposite olungile kunomoya wobumnyama. Naloko bengifuna ukucacisa kakhulu ngoba abantu abakwazi lokho ingakho bedeceive kalula so lokuthi umuntu unikezwe isiphiwo sokukhanya bese ezodeceive lo moya wobumnyama ufike ukuthi hayi wena yenza kanje umusha intembi bese yayenza yena lonto ngoba engazi lo moya lo nowobumnyama so ngaso sonke isikhathi impilo imi kanjalo nengaphakathi lomuntu limi kanjalo lino positive no negative so wena attract okuhle uyeke lokokube ulwa nosathaneke hayi ukuthi uyesontweni uthandaza uzukhale usha uthi ulwa nendoda eusathane kodwa unenhliziyo embi awubathethelele abantu yabo sidlale kakhulu abelungu iloko bengifuna ukuveza futhi ukuthi abantu beyigade kakhulu lento ngoba ukutwista kwabo lezi zinto lezi benganifundisi ngemvelo abafuni nizazi ukuthi ningobani nimvelo ngoba bayazi bangenazazi sekuphelile ngabo ngeke baniqambela amanga abona ke siqanjeliwe kaMasiphosiso ngoba sakhelwe uGodo wabumba abantu ekubeni abantu beyimvelo sakhelwe usathane oyindoda eminyama ophatha imfoloko kodwa manje kukhulunywa ngomoya makhulunywa ngosathane opposite yani opposite yokulunga angani uyabo so iloko bengifuna ukuveza futhi ngiyabonga ngizocela ukuthi nje ngibuka isikhathi manje sekusenginakele kakhulu bese sengiphuthuma naloku ukuthi ngikukhave socela ukudedela imibuzo or ukugcwalisa. Okay siyabonga kakhulu Mr Duma. Yes ngiyasibona isandla siyavela lapha awuthi sibo Hlengiwe Mbali the floor is yours bese kuzoba Mr mfana ufikile emnyando emva kwakhe the floor is open. Ngiyabingelela ngiyajabula ukuba eklasini babduma iclass lami lokuqala leli lakho wena lesibili vele nje kwi-group iyonke ningixolele bakithi sengize ngiphuphe nangesingisi so ngizozama ukukhuluma isiZulu sometimes siyangibalekela and so ngoba iclass lami lokuqala nawe I can tell ukuthi ezinye izinto sezikhulunyiwe before so mhlawumbe ngizobuza imibuzo osuke wayiphendula ngifuna ukuxolisa in advance for that so umbuzo wami wokuqala I don't know if it's a question ngifuna nje ukclarify ukuthi ngizwe correct yini ukuthi muthi the energies okhuluma ngawo that lives within us are the energies of masculine and femininity. That's correct. Kunjani impela isekelo sethu ibalance yomhlaba imelwe imoya emibili yonke imvelo nathi ngaphakathi. Okay omunye kumbuzo wami ukuthi njoba usho nje ukuthi si connected to imvelo. My question is how can we I don't want to say use the knowledge or use our connectedness of imvelo to our advantage. But like how can we maybe sisebenzisane nemvelo ukuze nathi impilo zethu in a way ziqhubekele phambili sibe futhi sihlonipha imvelo.
angazi noma umbuzo wami uyazwakala yini. My hope is kulama class asifundi nje sithathe knowledge and then we sit with this knowledge. My hope is that ngale knowledge esitholayo siyazi ukuthi what can we do in our everyday life to better ourselves and the people around us, nemvelo, and all things that we are connected to. And so my question is, how can we do that? Another one, you spoke about the third eye. So I've heard a lot about the third eye, and I think I could tell you've spoken ukuthi ukuphi ukudla kumele sikudle sokungiphuthile lokho. So how can we open our third eye, and how do we know that our third eye is open? Ngiyabonga. Okay. Siyabonga kakhulu. Angazi noma babuduma nginika iplatform mhlawumbe siqale siphendule lembuzo before ngithetele uMr Mnyando noma ngithetele yonke imibuzo. Ngicela ukuchecka nje lapho. No, ngoba vele lana kuloqala angiboni ukuthi singakwazi ukuyicover manje lo ukuthi imvelo kufanele senze njani ukuze sikwazi ukuphilisana na. Uhamba ibanga elide kakhulu ufuna masuchaza suqale impandeni. Sesingawubhala phansi ube wangelinye ilanga sibatshene yonke into abantu mayelana nemvelo ukuthi sekufanele senze kanjani masikhuluma ngokuthi sifuna ukubuyela kwimvelo. Okay. Bese sekuzoba yilo munye futhi okhuluma nge-third eye. Lo okhuluma nge-third eye nakhona futhi ngizocela ukuthi engene ku YouTube. Uzomdirector mfowethu ngoba nakumina ikhona ivideo uvuka Africa TV nakweni ikhona leya video ekhuluma nge-third eye. Uyokuthola konke sesikushilo ngoba mangase kuthiwe ngimtshena manje vele ngizomroba kulo 10 minutes osele yabo kanti meye ku YouTube lapha uyothola yonke into 2 hours. Okay, babuduma ngiyakuzwa. I watch your videos on YouTube but angakuyiboni ke le third eye. So ngiyajabula ukuthi nayo ikhona lapha yana ngizoyibheka. Yebo ayuzofika uyithole nje ikhona. Hayi lapho ayodlusa utheke lapho. Okay. Yebo. Okay. Kusho ukuthi lo othi senze njani ukuthi sibuyele kwimvelo ukuze isebenzele sizofaka kwiclass elilandelayo. Ngicela kanjalo impela ngoba manje uhamba ibanga elide kakhulu kufasa uqale impandeni. Okay, no problem. No, ngicela ukuthathela lethuba ke bese nginike uMr Mnyando ithuba lokuthi aphefumule. Ngiphinde ngibonge. Ngiyacabanga ukuthi kuloko esesikufundile sinako ukubona nokubuleleka ukuthi zivele ziningi izinto esafihlelwa zona. Safihlelwa zona ngenhloso vele ukusicindezela. Engiyakubona njengamanje ngiyakuloku kwama-elements uDuma abize ngama-energies. Mangabe sithi ama-elements awu-4 angiboni ukuthi senza ubulungiswa. Ngiyacabanga ukuthi une-element ebalulekile efihliwe. Ukhulumile ngayo uDuma le spirit. Leyo element ngiyacabanga ukuthi yes5 kufanele abo 5 angabi u4. Ubaba uDuma uzolinganisa ngokuthi uma umuntu eshonile meselandwa kusuke kuyolandwa ini kuyolandwa ispirit sakhe. Umzimba usuke usihambile with these 4 elements water, air, fire no earth. Umzimba lo usuke usihambile but ispirit sakhe siyasala isona lesisilandwayo. Isona lesi sisibiza ngabantu abadala. Ngiyacabanga ukuthi sifihlwe ngamabubu ngoba isona esukhiye empilweni yethu. Ngoba sirepresenta umuntu as a whole. So kungani sifihlwa? Kodwa sengiyazi ukuthi abezinto zobumnyama bayasebenzisa bona ukuzenza bona ngcono kunathi ngoba vele bahlale bebanga nathi. Ngibuye ngize la kulokho engicabanga ukuthi kumina akuhlali kahle. Sesifundile ukuthi thina nezihlahla siyinto eyodwa. Thina futhi uma
kwenzeka i-reincarnation kuyenzeka sibuye siyilezilwane abesilinganisa ngazo uduma. Nakho-ke la ngiyakhona-ke ayingiphathi kahle ngempela, ayihlali kahle futhi kumina nasebantwini abaningi. Okay, siyakhuluma ukuthi kunokudla efanele sikudle kunokudla efanele singakudli. Mina akungiphathi kahle ukudla inyama. Ngoba mangidla inyama kufanele ngikhiphe umphefumulo oqhale. Mangikhipha lo mphefumulo kufanele ngithole le nyama. But if le mbuzi noma le nkomo engihlabayo isidalwa sami lesi sengigadile lesi siza kumina lesi simbonisayo izinto njengoba thina nemvelo siyinto eyodwa. Iproof yalokho ngisho ukuthi akumina ngedwa. Umnumzane mezohlaba kwakhe yebo iyacelwa inkomo leyo noma imbuzi leyo. Iyabikelwa inoku-enter ngendlela estrange before ihlatshwe. Kodwa umnumzane masekuhlatshwe inkomo yakhe ayithanda kakhulu akuhlali kahle ke naloko ngoba imfuyo iphenduka ifane nani nezingane zethu. Ngibuye ngize la nakho thina sesivulelekile. Sesiyazi ukuthi zikhona izidalwa zethu ezibuya zizilana. Ngibona kungekho safe ukudla inyama. Ngibuye ngize la ezihlahleni sithene izihlahla siyafana. Esihlahleni mangidla isihlahla angisiqedi. Uma khanya sekubekile futhi kwacaca ukuthi uma usebenzisa umuthi uzokha isihlahla kubalulekile ukusebenzisa a certain part yesihlahla. Awusinqomi isihlahla sonke usibulale ngoba udestroy imvelo lefa sihlalisane nayo siphilisane nayo kodwa uthatha leyo part osukuzoyisebenzisa leso sikhathi. So okwami ngifuna ucaciseleka kona si-safe kangakanani ukudla inyama ngoba engineshow yako engikwaziyo inyama iyahlukunyezwa before ihlatshwe la isuke ihlatshwa khona emadeleni. Iyo lesenza sibe novalo kakhulu yenza sibe nengebhe. Ngicela ukuma lapho ngiyabonga. Okay, no problem. Sabonga kakhulu Mr. Mnyandu, sabonga kakhulu. Interested kule nyama. Mr. Duma. nale inyama futhi inkingi ihamba ibanga elide. Ngizocela ukuthi ubhale phansi lapho sike sikhulume ngokuhlaba nokungahlabi. Kwaqala kanjani ukuhlaba? Ngabe abantu babehlaba yini so uhlahla umlando? Siveze imfihlo ngicela ungibhalele phansi futhi naleyo ihamba ibanga elide ngoba fa umlando usuqale nje emuva ukuthi kona abantu babeyidla inyama. Singene kanjani ekudleni inyama? Umlando wenzekaleni ila bewukwazi ukuyibona kahle maze sesihlahla sesichaza yonke kodwa umbuzo obuziwe ujulile kakhulu. Mayikhuluma ngokuthi ukuhlaba le ritual kodwa njengoba ayibeka ngale yandlela abeka ngayo kodwa siyichaza nayo futhi ifuna ukuthi masichaza siyithathe yonke impandeni. Baqala nini abantu ukudla inyama? Ngabo kona ukuhlaba kubalekile yini ukubulala isilwane? Kwenzakalani? Nakhona futhi baningi abantu abake bedideke bengibuze lo mbuzo ngiyabonga ngoba uqhamukile. Ngoba baningi abantu abebedideke leyo kuhlaba imi kanjani? Sizoyichaza nawo yonke futhi ukuthi ihamba phi ibanga elingakanani nayo. Okay, no problem. Ngicela ukuchecka ukuthi ngabe ukhona mhlawumbe omunye ofisa ukuphefumula ovaleke ngaphandle mhlawumbe ngoba ngiyabona isikhathi seku9 before sigoqe. Ukhona mhlawumbe ofisa ukuphefumula endlini. Okay. Hayi kulungile ayikho inkinga. Okay, yes sis Lindiwe Masibuko. Ngicela ungivulela nje imic nje mhlawumbe indaba ine mic uma ungonele nje yona khona uzozwakala. Sanibonani. Ngiyabonga kakhulu ngizwile kanami ngazele bengikubuzile ngizwile kahle ngiyabonga kakhulu usizo ngitholile ngiyabonga kakhulu ngiyabonga neclass yeza namhlanje it's so interesting ayikunzima kodwa ayizolumela ngiyabonga kakhulu sabonga kakhulu nathi ngicela ukuthi selithuba kusho ukuthi hayi ku part 3 sizovula ngayo lembuzo eveziwe Mr. Duma
ile yemvelo ukuthi senza kanjani ukuthi sibuyele kwimvelo ukuze sisebenzele, ile yokuhlaba nenyama ukuthi kwasiwa kuphi kulungile konke nje okudinga ukuthi kukhave ngendlela okuyiyona. Ngicela ukubuyisela kuwena Mr Duma, izintambo sesivala nje sesigoqa nje amazwi nje yakho nje baba okuvala. Ngiyabonga injalo nje ingoba usuyibekile, hayi soqala ngayo imibuzo ngoba ngiyafisa ukuthi ngohlelo oluzayo siye sichaze ngomkhathi ukuthi umkhathi wona idalwa zaqala kanjani emkhathini. Sike sikhulume ngempilo yasemkhathini ngoba nakhona emkhathini kuyaphilwa njengoba nathi siphila njengoba ngisho ngathi nangaphansi komhlaba kuyaphilwa. So ngiyafisa ukukuvezela abantu impilo yasemkhathini nezidalwa eziphilayo ukuthi kuphila idalwe enjani. Sikhulume okuningi ngomkhathi nokunye ke sokuchaza nezintaba njengoba kunezintaba zakheka kanjani izintaba ngokwemvelo sizokuchaza futhi naloko so besaqhubeka nawo umlando nje uzothinta imvelo futhi. Ngiyabonga kakhulu ukuthini ngibe nani, ngiyacela ukuthi nilali kahle, ngiyasize sihlangane futhi nangokuzayo umdali njena azivikele njalo. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu Mr Duma. Mhlawumbe nje before ngikudedele khona lesisho sithi amagumba amane omhlaba. So ngabe lokho kusuke kusho ukuthi kulomhlaba lo emkhathini kuzobe la emhlabeni kuthina ku-earth kuzoba iphansi kwamanzi kuzoba naye phansi komhlaba yini phansi komhlaba nje phansi komhlaba. Anganoma ungakwazi ukusinqampu nje lapho nje. Ngicela ukuthi nako futhi ukubhale phansi uzophinde sikuthinte futhi ubhale ngohlelo oluzayo ukuthi umhlaba umi kanjani siyokuchaza. Okay, no problem. Abantu bacabanga ukuthi kunalomhlaba lo wethu kanti miningi imihlaba esina enifihlelwe wona futhi. Mhlambe singene singene la kuma-ice wall kuphinani ema-ice wall yini etholakala ngale ku-ice wall ngoba nakhona kusayeminye umhlaba elana izimhlaba yethu kodwa kutholakala ezinye izintaba. Hayi number one no hayi sabonga kakhulu Mr Duma, sabonga kakhulu. Ngiyabonga ukulalela, ngiyacela ukuthi ni like ni subscribe noqalayo kulolu hlelo ngicela click nebell khona izokwazi ukuthola wonke amavideo azongena. Ngiyacela futhi nofisa ukuba ingxenye yeklasi anga WhatsApp le number lena elaphayana ngaphezulu ebhayizayo abhuke iklasi elizoba khona uMonday nangoLwesithathu futhi likhona iklasi elinye elizoba khona. Ngiyacela ukuthi nje bebhuke kule number lena iklasi ke kuba u35 liqala ngo7 liphele ngo9. Uyabhuka nje kule number lena uzowathola wonke ama direction. Monday ke bese ususendelwa ilink kulula nje usendela ilink uyabhuka nje wena bese ususendelwa ilink ku WhatsApp ungena kuleyo link nje ungene kwi Google Meeting ilink iyona ethatha kufake phakathi eklasini bese uyakhuluma nathi ube ingxenye yethu nawe ubuze uthanda ukuthi uphendule kona. Ngiyabonga.